15 pesos per udem near Kosubia, yet Manu phone so. See a good Nsem, a Jadia Mu Nsem, a Nhyira Mu Nsem, and I knew Subiano, yet they brought some propra. Nhyira FM, and one day. Say dear, Nhyira FM, Ewiase Mu Ghana, Ewiase Mu Bia, Tower Bubuano, and found a baby hour, yet in your basic beer, I'm Manu phone so. Nhyira is over testy NF, Ako 8787, you bet to 15 pesos per udem, near Kosubia, yet Manu phone so. See a good Nsem, a Jadia Mu Nsem, a Nhyira Mu Nsem, and I knew Subiano, yet they brought some propra. Nhyira FM, and one day. Say dear, Nhyira FM, Ewiase Mu Ghana, Ewiase Mu Bia, Tower Bubuano. Da me catch us say a dear of return the top of Ewiase Mu no Nhyira nemum or two passa entienne, so what share me all pramesua, Juahome, if we say ha, and you see a mamre, any amania coso. Nhyira 104.5 FM. Yatuni amamre akwanchire. Entonia saope akamfo amamre abakosam empanisam nyate sempa dia. Eheya ana so oba na nyina yi aku edigu awiem. Musomfo kwame agye ne mboate wo hia mekire ho a frame na wakota magye so. Me na brade so a me ma pamfo etranse na yadwadwe epe amamre na pumasibire. Kai se eyekosia da bia enwumre nonsia ne fa ekosi nonso. So kan ho a enima pi wo ho ma obetumi asua bi amamra kwankyere obetase nim de Safia mumuni wo yede ni Pacho me mo mpusini ana ofi kro ba so me framponson kro adwuma ba na wo ye Pacho me pam tailor opam tailor Pacho an ayo ya pamboti pan kama mo pam tailor pama wo bare Pacho an ma ware ukunu wan me kunu me hu ba bi owo wo ma sai me wo mba mi ansa e ma se na me ma sai be ma ba ku ma mi no wo ye kremuni Pacho an na so ukunu wan mi kunu no o mama na dwana jam sasai e ma se na yesa be ma no adwane wato wuram adi busumi sai fa se na busumi na otwe mi ansa ni amani hu obi ahunu ba bia okay ndra na metinka obi papa no amuka chem se waten nka na mede me hu obi asan kan kire me ma sana na ka onfrel dabi nso mfre no me fra me nya no na adan mpacho we de mbeda wase be ma na ofa me o de me kwotena fie na okot de me koy no ho na me de me hu no ti wa ma me ti asese ne sister penyin kunu ene di fie no ma wa na papa tina ne sister kunu so ote wenchi na ye de nto odumi tu kam edem ba wenchi ebechia ne sister no ene no kunu edem chiro mo se na me ne sister ntina ma papa ndi fie ma nto wasra me mfo buo ne safeta bia ema papa no ene maama no nti me so me fa ne sa yesa ne kwa kurase kwatena ho nti ama papa no ebeto ai ewo honom oba en sampa me na me sensuo ma na me na me sine no ma no nti me na me bibia dan no so nyina ebom ema no ti wo ho na ma se ne ebewu ye na dan sa etum esra dan nti papa no ma yakwan se yankora dan ne nti no de ma no papa de ne se ne papa wu a wontimi ngi emfinisem ampa yesi yakora dan no ne timba hola to ties ne ti angeli nyina jare nyina wu ye wie ya papa no ne obaka ne se opame na me se papa menkasa opame se be my family so amfa man chiro obi akọ de matuka ma ba chira wo na opame ma atwempana na ojima aware na atena awarem nti mesura asem okana ye fere man kakura bi okana so bitia enye nti mesura da ho so na meso nda me ho so nti papa no twa so what ase huni valley na me ya aduan ede ma no ti wo ma na afede dumbre bi na papa na nya charge asem obaka ne se efie no wode ma me kunu papa wamfa ncha no na onim de nti a wode dan ne ede ma no nti se me man pene amana amfa me de me kunu no obehwere me ama me ka chense yo se nyankopon de ne ma no ko ade a me ni hwika ti e ko so na me ka se David te na asem esi ko se man kan kire me kunu na se kina asem ekopia na akoy se me mum na me de me di ntronta ama me ka kire be man se bra wase wa konta no ade se no ade yeme what a word huni ka kire se David asem me kana ye ntro ma me ka sa asem no bio se me ka obejame minim sa asem na me kana ade abusian tokwa na baba
entro no medinta ma me so me dam so me nka bion de papa no be yem bia na me da hye me because o ka so be jam me so me man jam enti e wo sa na be man ko osire me na okobae obae wadadam papa no nim se me kunu aba ho no nso ko wonchi aba obae ya na o seresere ba na me so wura da ka che me kunu se ndade wonte tepunu mo no ntie ne ekwaso enti be man tete obae no se ade no hu me awura da so me ka se me kwa kwafa ade eno se ndade maba na ndade maba opompo me no bada medu medi wachiache nti se wampene a me na menim kwan ya medem ba faso nam so o manfinu no rokoe ti hawa na me wura da mo nam se bra o te ne san no se na meti ne san te nam se ndade se man dintro no san yo edana asam na me kan ya o ka se ma dintro no ndade se wa mu watumi atie dia efin ne komen ka hwenkyiro biom nti ama menim ye fa ye ho adwen se sa na tie dia papa no yentimi enke ma enno nko because de wo yen enfata no na so obeye dia ye de be fa ye ho adwen na ye pa baabi na ye hwe ne wo enti papa bra na ye pe ya anya dan nti wo de abufu ekwa to plot be okurunum ametwa breaks esi dan esi no eni sky be to so enti ye jai na manage sa papa no sese ya mpene dia obetue awie krikete enti na sese de ntokwa ti esi asama meka mfie na besi nda asama na meka se enti papa na de san tokon sa afede me hu ne me asama abaka ne se asama wo kai se me da asama no ko ba bia o mo hwe asama na meka eno wono a emfa obi abeka se madin try de amma no na hono no asama no ba ya na kro bet obam madem akopam da what word hu ni ba asama wo hono enti me fa me ho adwen edutumi nka hwe nti asama papa ne so ka se edan na ode man papa mi kunu papa no se ni me se pedan no matina dia mi kunu no busu me fie dodo na ne papa tinam no omuntu aka 500 busu mi bia me ba me twa mo ba se sia na postmortem che se efri wo beti edi ba fo mu nyina onfi nyina ye oya ono fuka hu bi ai me no fo na ya na echichume ya na edan echichume adan ai papa no wa som ho na som masa no waso odiem waso me no fum papa na aso ya waso ono ma je tuma ya we na bi o me ba sesan ai se de koso nyina no wotuye me ba se osom sesan ai me lati wo wase no masa no wasom waso apeje na tum se na me piento kone me so be mana ya me ho de wase me what did say some say ai wa wuro masom what did wura dem o de wuro me na me shatare nye webi me shatare bi se enti me to se me jindi se obetima ya sa no den se tum se no jimi anyima amanfo ye mo anyima me chira so nsa na dabi ensa no wanya atena o ana kra papa ni so mu wase no o so pa no o den sa short time me yi e so no fu ai asamra ko police station o je tuma kan say am pa dia ko nsha she ni ka wate Jesus, I jam me the was papa. Me do as wa kwa nyina mu. Hwe ye ne fa ye sane anu ba so tere mbom tena fa ko. Nya me mam ka tere meja. Ya mo di be ya adwuma yie. Wo bie woni bie. Ye kura tu kromu atu so sa. Nya nkopɔ se me kan kyerɛ se. Wo nyame. Sori wa na ma so. No obi to obi asem di ma no. Na kwa ntini suyo. Na afa ye nto yi. Yesu di mu ti. Mangana anyone nation case song some a go to the father nesam it was a piece of is a rise of hurry oh mercy and natural sister breast if fall away I must have fall and who's a poor sister process hey if I may I for it out from hey
idiot. And you are saying I should not talk. I never insulted anybody. What's your say? Don't mess up with me. Hey, send me. Master Party, this is real. Links zombie line say ta hali hai shokodila la zombie line so ho say sanction going to ye boy man kumana na jai wusu sai like tweet zombie for me and when me tie de bia hoy me mpe rough me ka kire wo kasa man kasa Monsieur. abodam Hey, Mommy, what we feed them what you go? Mommy, take credit to you. Mommy, Mommy, tell him. Mommy, tell him. All right. Mommy, Agreya mtima noa ekwadaka mankofo ekechi Ewiase dem kwefo achi ye ho afa singire manfo achi ye ho afa na maku mpanifo ne mranche nketwa na atwimpra enda ukọ asori dem a memene da ene ye twi soroku twi tobo asi twi tobo asi ene ye twi soroku to Roman fo ya Methodist fo ya Presby fo Anglican fo ya ye twi soroku kwesiada ne Ewiase dem Pentecost kron okasuna ginisi abe wonu kron na kingo dianum teta na enkuku a ya huhuru munu yetibi de aduane tu ma howo asofo a wase wo mo ye de tene na nsoro ma hwe ho ye bi no sofo hye chambers wanya 5 bottles of Guinness praskiba abwa ma ekwe na 7 no kwesiara no de begira popitim praise the Lord hallelujah utiani nyautim se Guinness pa no de kasa no ano mana say o me yati asofo nka no kure emu apresifo nka no kure asojafo nka no kure ahimfo nka no kure teacherfo ayanwenga na doctorfo nso anya adwuma abortion ye nkwalagu yakobo anya mi adwuma wa so dem o ma yi say wan ye kasa kirefo wan eni ye futufo wan ye tuefo Nese sade empenese sade ekina se yante asefofra yechi mehuna meka de ye nanso wotan ne wo mu na meka no mawi yesene se behye me bona teteme me nkuta nanka ne megya nanka ne makoka se mehunu yanka sa obasa sabone aka enkase boja titibibo mposo mayenko na se wokoto sabo abi si wunu aso a ka tira no se he aboa sare yenso anuti na me wo hene na bisitie eja wusu mamponkontonchi de hye damra wo buo hi akuma waserbo sechi ayese no so dade kodi mani nsam apam pembra wosi ebura mamponde hye ni bie danfo ye dan bremo dagon mebinko live was nyansa for asase so Nhyira 104.5 FM utie Ewiase Mu Nsem mini dia jawusu mamponkontonchi abo hi akuma na wakasi breti oba kwa amegong jetani mamu nyina jo matipe aye caviar probit enkoso hene ochikrom ani kokobra assemblyman naji ampofo etamachi dindindi ninchepe aye bra fumigation kwasi waho amanza bwafo mike ninche anonso boye chidom na dorich de Facebook live or say YouTube and Short TV Facebook and Nhyira 104.5 FM ogorobe unity abaka ho na yedma si nondu ama kwasi buafo amansa buafo nso abetra si ajimtata kwisi ade beche ensem yense na ebobo hu Ewiase Mu Nsem so ensem do so po ahimfie ene hatie bi yebebo nyina anya futuzem epacho part 1 yensem re tie bi mami otie yi osi na busuafo nyina ya baifo wa mo ye no kan be so wo betirem Hambanini ofuna umsebenzi madoda Hambanini ofuna umsebenzi madoda Sani bonane dabazita baba kozi ya makozi eno mwakwaba choyeja wano odina kasadini mu bianti unkawate ati sai
Pacho nyamiado. Okasa na me akasa mem what? Your friend saying Pacho we been timidity basic. What do this year? A live or TV will be a hell. Pacho do this year. Get there. Abena Kate. Abena Kate, what in fear Abena? Pacho menya 28. Do you know what? Who am I? Pacho ma oba. Ukrum ne he. Nkranza. Sorry be na oko. Me ko house of faith. And no ye adwuma ben. With on force. O ma me tiase. Pacho ma me waka baby. Papa nso e. Me papa tiase. Yo, Ewiase Mu Nsem e ade awutie. Me ba chan. Utie ya che. Me ba chan. I ade abo amansan. Me ba chan. Na ye ntwam kra. Pacho ebo. Yo, me dase. Anyumre. Pacho anyumre de boko. Me yare. Ena me de me tie mo pa nti me de ma asem ba bedam na maboa me. Wasam ni sen. Me pacho ma asem ni se na sen me fifro me son daye. Me son daye na se obi ba amanfo gu me so pami akumi wodaye ni mu. Ti be ti mani adechi anopa na ma ase na me kwan ano. Ena o ka se ai usoro anadwo abompa ye no ye beku nya me be ne timbeje o. To waka asasa no ma ankasa. Nti eye kaka na me pie free dem ena me ko kitchen won ti me ko na ma ase de akonwa te kitchen kwan na ti eye na me twa na me se nti obi ba na mu kumi ato atwe ne kwa ti me ka asam no na me hu asam a me ne awoso no ho sei afi na bibia wura mi mu na amama ye style bi ti eye asa na me san me fa me chance na me san ko ready ti mi wura den na me ka kire me frɛ me papa phone so say ade se asem se na ma ase aka na papa ka say ene bra me mra ye kurum ena me siyo ti eye na me pake me ba no ma na mpake me so me de na me ni me ba ni nyina me kokra ma ase ne say me ko me papa ho aba ti ho na ma ase ba no ko gina ma ase be ma na nchen say wo kwa amoma na nko so on tan ha na wo ha o kwa amoma na nko na wo ko no onye obi ani madom nipa bi obekọ akwase ni obekọ no bia nipa ni bekunu saa na yeye no nti mana nko ti ko kan saa na me de ma fa anya asa na me de me koyi ti me ko duru ye kurom me ko duru na papa ka se ene o kosere papa bi ni fie ben fe na master o kosere ne dan ama madam na me ka so ene me koda madam fu ho no ena me kra no na o se yuoni ho betima koda ena me kodai ti me ba ne de ne papa ne dai ena me koda madam fu no ti me koda ho no na madam fu no bisa me kwan so ena me ka ma ne ma ase kan ye ni nyina me ka kire madam fu no ena madam fu no ka kire me se nansen won so madam fu no ye konfo ba ena madam fu no ka se nansen ne bosom ba ye o ka se a mo de akura bi be kurom ha be kunu na ma ni bi ne ba kurom ha se na ase efiri kurom ha na ase no o mu di gina nkate so ena de ba ha no be ka asem no wo huhu na me se sa enti wo ye na madam fu na ye ne nwanwan no se nti se ye wa ti wo ka asem no na me de me ye de mi twa so na ye de da enti ade chin ya anopa anadwo no me da ho me koso na menyem me da ho no me ti me na asem madam fu ne nsesi me ye funu so sei na me hu moja na me frishia de na wo ye mi wo se me nya wo hwenti anopa tututu na papa ba frishia fie ho no be fa me se me ma ye nko na madam fu no ke so mra na onini ni nkomo ne papa ni ti ho na me papa tsena na bosum dem wo na frishia no su ho bi na o ka che nsan wo ba no o ha na o de aba no metima so wo ama no na meje mu boto half bag no je ba ko wasi aje 5 cd 550 no de yi musuo e de amame no de amame ho atomi na me papa kan say wa kan wate wo de obesen aba na o ka kire me papa say na yinse no so mase no mi so sa me na me firi kumase korinya na krankran wo mani so ma se kan ase ni wie ye no ho se no ade ni wura me mu te se dam no ntina krankran wo mani so ti ni omo kan me ni control bi a me di control me ho bae ni omo kan na mete ni omo kan bi afa me ho na o ka che papa so wase na nyinsen na me ka che papa san me hu moje o ti me kan na papa so de ye nko ti papa di mani ma ye ko ye ko duru fie
ti eduru fie na papa ka ese mentena na ne dan ba ko no ma metana plastic chairs wo dan ni mu nti oye na oso wonso go bisa oye bisa ama me ena ne yere te ho ena me so mete ho na papa so te ho ti me hu se papa fa buo bi mu odu pa na ode hye me nsem na okasa gu su se akroma ntime nche dabo bana wo bi ntime meche ne banko nti sa na papa kai ti ade achi no so papa ka chensan wo atu anadwo na bakuro mu ha enomo aba hu ne omo ye mi nyina na wo hu omo ye na anadwo no oba ye mi fosu no omo apake abo anu no osesa ye na okan ni nyina de kire me ti oyeye no na me papa ye ode bo no hye me nsem wudu ko ode hye me nsem wie na okasa gusu na oje de ma na yire na yire na ka esekunu oka gusu no ti hwa na yire ne ko twi mako na ode sadin gusu na mpesie miensa na ode maame ti ampesie me ba na kola bedibi ti me di aduana no mete se me step mother no na danfo ba ko ma fe no maame donko na maame na bebisa me step mother no se motime kunu osen ya kunu enti oka asasam no wieye no hwa na me ye mmele nti me ko wura me fa dadan mo na metena me papa mpa so se me ye se me da no afa me ye mmele hwa na me sori ji bum na me san ko madamfo no hono na madamfo no me duru hwa na ne mana nyinye ne omanim ana me ko ne mana chen asa o mokora twetwe na me se ada na me ba mo chen na mo twetwe mo hui afa me da me ni se me ko madamfo no ne ba na se hwe ye kunu tie na madamfo no meka kire ne se menini ntra aba no me ko omo ho a omu ye sa na osin an bra me mfa duro we mo na kodwale what a word huni valley ti me da me gi aduro na me da me ye den me kodwale ye nti anwumire na papa ba ho no na obi se na wo dada mu no so le ko he na madamfo no tie am kan se wanko ba bia he ya na obae na me de me dwale duro no ti me dwale duro no wie ye na me ye den me ko anwumire me ko me papa ho tibi kwa na meka ese me ba no nwula mpapa dan mu ho ne oye nti na masuro me mpese me wura ni dan mu ho kra meka ese mba no nwula ni dan mu no mfa me bag ma me ti me ba no wura ho na okofa me bag ne ma me to ode bag ne ma na me yi me ba no no ma mu de ma ne se onkoda na na dan mu na me de bag ne ko madamfo ti nka me ye maje sa ade chianka me bekumase na nwu me de no na madamfo no ni kunu eba ho no oba na osema me wo hu ne yaye wo o papa na aye osano me nyina na krankran ne gomani so o papa na aye osano o papa mekunu na mesi wo bekunu sesen osga na odun wo ku de wo nkuni bi na mesi o media me minti nku me papa na won na ye me bone a ewonya me ho na me de me kan se kire madamfo na ba no ma no ti media me wo ho no ma fe me da madamfo no ade chi yanka me ye se me kono ahomachi na boy na frɛ esi madamfo no fon so se o papa din de sen me da kwa ma adwuna nkɔ asam na ɔka ye ne so kora mpo wo so papa din de sen na me dem bom papa din kire what a word huni valley e bom papa din kire no afi me da ho asa obi abomituo madam fo ne dem asa obi abomituo na mabobirim e wo ho no nti ade chie ye no na me sorry say enka me ba be ohuru manim na sa afi na ma ye mre na madam fo ne ka se kan ho hohoro ho na kotom na me simi nkoye den wo se an kotom what a word timi ko duru ya yes bosumache na me bosumache me sesen me ba bosum bia anche me ena o mo se bosumache na bone be na waye na ye bisa na me se me de me nim se me ye bayifu ana asese me na me ye bayifu so de a na me hu se me de be ya de we ya na me de ya de we ene bone anka medidi a metima de atum se medi bone de anka ne meje atum se bia ma fami kunachi ende maye na se ma di be ya kokun obi na bibisa de ende me hu sa bone na maye what a word ene o mo kan sa ne o mo kan se ene na wo gitum se waye de a ene ade se ne beje wa ponche ne ya ju kase ya ji se ti ho boy na me ne yes ade na enye me kunu na me frɛ na ka jense boni se na me ye na bi a me de me hu kojae ho so a me kojae ma ase na ma me de me hu kojae na tam na me wo kumase na me ne ma ase problem bi ama ye ntam no me so de na obi abomituo na me susu hu kyerɛ ma ase na ka jense me fa me hu koja na me de me hu koja obi antimi nye me bone
nti me de me hokoja ye no so sana nipa bebre nsa wo ye den e wo me ho ana me nim se nipa bebre nsa wo me ho nti na ade na hwa ase a kokọ amanfo so misu na minim nti mi sister kore ko no so nti se mi sister mi ko so me kra mi sister ne se bibi se nti na me de ko e na ono kora na hye me nkuna se ne me nko na me ko e beboa me nti se mi sister ne wuni se wo ye me bibi dia ana na wuntu me fu se me njai na wo hye me nkuna se me nko na me ko wie ya so na afa mi sister na nsin yare ne ba den no be fa me firi me papa nche den me ko no ne nche se okohwe me nti me ne wo ho no ka cha me san wa hu se ya sel na me se ade na mo se mo sin ai me ne wo ya ade a na mo wo de ho akoja ya je wa wo de ado ho akoja ya ko pa wo de na me awoda na wo de okra otie ye wanya ba ko awo na me awoda na wo do ho akoja oni nsa papa ye hunhun mu dwato ahene wona ye de dwato ni si ne so ma no ko yi wuti firi ho no a ye wo sa no na wunye boni bia otu wunye beifo nye hwe so so ni se obi ahu a woni so ye beifo ye be ye ne ye yidi ahye wani ma obi ahu a ohu se wo ye beifo na o ka se di kire me to o ka ye na ye me ya pa ema me ye me ka kire me ma me keto asa die se na me sister ye den aka kire me na o se mi ma me ne kwa de wanje ni ondo ni se yale ne nti wan fa ma asema nya se me ko ye kuro mu ayaka de beble na papa ma ye me nti na me ni nka fie se me da fie me soro na me da wurem me da fie a ni omo be ya akire me no chese o mai me sa aboa wo ya na watene ne nsa hwe me so wo kume wo ya na wo ye me sei nti na me suro e ma me na fie me soro na nwurem nko ana na e ya me da me ko da nwurem ma papa timi suma na bosom na ya ba nwurem ho na ya base ye ba betweme abefi nti mitimi dwane san nti mi ko dwane ko mi sister mi di na chi wo e wo domase ye kuro ba ko mi ko na mi sister maka sister nti boni pe na ma ya mu ye mi se ma fom wa me pamacho mo fa nche me na mu nja me e na mi sister ka kire me se ai o mu firi pe me kura anye ne na kama fa me ho ankoja bo so mo na enko mu nya me ti ja me di me ho koja ye no e na me o mu nya me a o mu aye me sa no na me akora ketekete maji wo mu ani mu onyam minister ne ka kire me prempren se me akora ketekete maji wo mu ani mu onyam ena me chese maji wo mu bibia bo so na me sister de na maji me tu osika be na me wo afi wasinga me kura firi me fie kona wonya osika ko su na ade mani diye me sister no so me pena sembro so me nya bibia ono na me de ma no ba me nim se won so na oyeden o ha timide mesro me de bedam samumu ame na tibia na makomu no me mfiri mu enu mitie mu pa Nhyira efe mitie me ma me de bia ha na na fidie eda mete mo nka samuboa omo ni bie hu ahumɔborɔfo mɔbɔ ti mesro mu ha wo na makomu no mempe mesro mu samumu ame na me mfiri ho no Wawie nti papa baifo me de me sister na na kire me se me papa na ye honhom mu dwato nti papa baifo sana me sister ka kire me oni amanum so baifo sana me sister na na dwa nanum ka kire se ono awa ni nti atanom so na ka kire ni busa wo yi ma no wakasa mo no asi ti musa kusa sense on ka nyina be nyina anatomy be ni nsem ba ko ba no matudin wate ti musa kusa no ya no papa baifo eni de mi hu na mi sister kan ye no so ye beifo ena nua ba no se beifo pa cho sa no ka kire me o mi no nyina ba chan ya beifo ena mi nua me ma no so ka je so mu so ye beifo ti ni pa se na ye wo sesei a meti ha die ma ase na num asem me di gina so o ka ho ti ni pa se na ye wo sesei de me ka sa mi nua me ma no ka ho ena mi nua ko su ka ho na papa ka ho Sisi a meka nipa se na ye o sisi sisi meka se nipa num na ye me panum na mo ye o pacha bia nse kakra pacha na mo ye wo pacha me bani ato aswate me be yo postmortem nse mo ye kan nyina be yi ni baako na nyina watodi pate pacha me da se
Yeni yo, fiye muna hime, yeni yo. Afiye muna yanke, yeni yo, afiye. Me ko kwa na so fa me yi chamu evre. O me ngo ye sa we yara. O me ngo ye sa we yara. Obi ndu twemre kan kwa sa ntin ka bache fo ma fa mana. Manu ke taba me tun wa so na me da bom kro. O kro o da be adwe sa we oni yo o da be sigi da abaje Aparte alande ute Ewiase Mu Nsem aje asantme aboso Nhyira 104.5 FM. No fa se me sabo akwaba. Yeja. Wadwini sabe ekoye. Geda ne kwam. Me pacho me yare kakra. Na ye me krankran me gibumu na me Tisedam. Pacho. Crazy. Munyo ene ba oso. Pacho. Ade na abodam. Me pacho na me start say tama na me wo me kunu no fie ho no ma ase ne ka kire me say. Se na modam. Me wo na me mo. Na udidwa. Pacho na me didwa. Oso kotom kremu ho. Me pacho. Aya bosom krubeswa. Me pacho wo nkran. Okoye dan. Me pacho ma ase ne tu me fo say me so daye. So obi abomitu ena ma ase ka che me say omo kobosom so a me de me se bosom wo me nkoso na nka me koya nka obi betu mitu no nka enka me Dwana ukodi ye na wo de ko share ase se ma dwana nkoso me pa chan me ko ho no me ka je so omo me ho ban dwana kwa de mpoma me su omo me ho ban na omo me ma me nwo sa asem na me de ko ade na wo exam no me pa chan na ma wo nso na akola no mu atwe 10 years ne bi me bi omo ho ban ni di kan me pa chan amo adwuma nkoye me pa chan na de bio omo me nwo ama wo na miensa ade ko ja tom kramu pa chan o krubeso nkransa pa chan me da se emu de na tom kramu ye me pa chan awo no ho no start ya na a start abusuafo no so a omo so o start awo no ho me pa chan we na hu so start awo ne bambo ni nyina we de na hu so start wo ani me ba cho me ni ani o de nima miensa na ko ja ebosom no se omomu na nye o so hya awo na se we de na hu yi me pa cho se me fa ye funu ti na me hu ye anti ko hono distance awonyem me ko di bese 6 months na onyem ye 5 months ko 6 months sa nyin se ne fa he me pa cho tama yare na start ye na me omujojo me de me na mabosom so kirikiri ni America me tu me hu moja na me ko madam funu ka kire me papa se wase enyinsen no eno no me hu moja so na amakese ba na me ne madam fu ka kire papa se wase unyinsen madam funu e bayifo oye konfo nti minim so oye bayifo so onye bayifo o ka sorry bay me pa cho house of faith kakra bosom kakra na oye aso ka sanyina mati asore kitu abi busum bebre oye ha ko bi kan se wo party bi wo se me wo ha busum no kra de nya ma ase anka me nko busum so de nso akọ ba chan esi esum ni ha ni twaka ke se ogidie mu odin house of faith mu a nya se nka nko me kwa me gongo de madwene ma na yemi untimi nchi madwene mfa ngozi bi be mpe na se ko na kwa kakra emu de na akọ ne pa o ta akọ sorry pa me pa so na asore no ye mo sen ho de menta anko ho sa se tom krema ye mo sen asore no kasa me pa cho me ko me ba tom kremu na ye mo sen asore no jo kenyina mati asore kitu abi ba chan mo sen asore no ba chan aden me de me hu ko jae na de na me nko ho hwehwe se onfa hu ko jae na oni ha bia me ba chan na bibia sa nim na bodam nim ha bia nim ba chan na nim so bia baifo uko pio ache na we nyina ba oso ntisa ba chan nti wadwen ho kan no de o ye na hu ana obi na ka chew ne me ye no bi wo ho a me hu bi wo so me wo ho ade ne timete ko me ba ma ne ntinko se ejiremu a mu dia hin na hu se na me ye ejinamu dia mi nwhwe obi ka asem chonso a wonte bisa ati woni so bacha sadam ejinamu a de beka bia wonte me tekura entimi ntomitiri ba bia me no beyiyi ano sa meni obi na dwene ho aka de wenyina ohu bisa tira ni so na gase sense na wo ye na mi ana bisa etwa mfoni tiso bi di watem kra ya de ati woni so mo di watem tisa bacha obi hu na ohu obi di watema wu obi ka asem bonen ko anya de obete ti krakra ne giremu a
nanso wo se emra de koye no wo pa ka se me de medishia se me hima Afrikumasi me besie no ende wote basha ende mete because atem na woman so na adwene mu da ni sama dwene tem di ka busa sa kusa no se ejiremu krakra ebeka bia no de bia hu wusu hu do bia ka bia wote wo so wonte nanso ende wote adan basha ende mete ane ende wote eno de me basha mete nti papa otown so awo du zambe bezui na osemede me hima Afrikumasi na me besie no boni be no aye obusua ase obi ani pansi asenso obi aye wo den me pacho utu watoka mentoka wasifie me pacho mensifi osika buzo ntumi ni me pacho de na adan mentiase trim me pacho ni enti a eno no ba asa ne se enam ke se ndi me hukoja na etisi abusuafo no so nti ni ode be so anu so ode be sesa me na de dik meba enye de obi aka cho na so ka kire me pacho ti odu hukoja atom kramu no we de hu se papa yi oyare ebia etwere eba no so bia me koye na ye ne sa enu ne de manfo ma adwa nkoso se enu na ye ne sa ba me sister ne ne kama meti ye se enu no na ye omo sa nka me minim se na aso mbusu ni bia mu unu aba de o he me ba cho na ye me sister panyin owani ono de na numa se de ogitum se owani ba chan ono ana ka kire me se bia odu hukoja no ba chan ana omo sa ba chan nti de dika na hyase hwan so me sister ne se hyase o minu akwabana no so na o sister obu abeda hu na bia busa ko sa me sister nyema ko nsem o kanyina no obu abeda hu a wonu nanu masem na wo na me busa se de o kanyina se o twa ntra obeda no hu ende mi hu se ntra na se no nti dika wase hwan ne ka no me sister ne ka je se nuafo de di kan akwabana no de na ye kwabana wo se kwabana yare de na ye no me satana me ni yekuro mu hode ba wo ka je se kwabana yale o yare ya se obusa se de yare na ye no biko na etipa ye me so se kwabana kasa basa te se obi a waboda wo so asem a wontwa so da ko he man ko hwe se wo yale no kwabana ne ba ono no ho wo agogo ho ma ono mum na de ni chini pai bo ma na ho to de to so mienu so ena o se ne to so mienu e ba ono no so no ono amu aha de na ye no na ne de won so se ne de no wo yale ma ne ho nyina hwe ni hwane ye enti ye sa na ono di dwan to si me papa so ma me papa ko ho ko yi miti firi ho sa na ono nanu ma se tunu aba no so kan sem je ono wada ne wo camera no CCTV camera no a hu bia o kan che ono ono so ne hu wai o yare sa na ono kan de to so mien san so de wan kan obi fufura anka ho no na ni menua na o ka che ni nko a sa na o ka chere na fe ede na ase wo nyina ni pansia waseka ho no mo ye wo se ma ase na numa sem na o kan ye ni ntina ma me kan ka me nti fa nkohye ne se bia se wo no kan se ene onyi ni se bia de hu ko jae no bia wanfa boade bia anko wanko daase na atia fa so ne mo nyina na sebe me shame kan ye wabodam na aka nsem basa me pa che wo ho no me ne hyehyɛ ho se afeso na me ba beda nase me ko ho no January 10th no so ye ni bro nya nwie na January 10th na so nti aso na me kwa akoda nase enso ti samra o kaze yo se bia o sister ne kan ye samra o ti wan kaze o gidi ni sen o gidi se omo na ye wo me de me makuma mu de me nji ni se me papa na ye me na me sister na bi ko me papa no ne ma ne nyina po no ne ho na ye wo ne ma ne po no ma obi a e ma ne nche me na me ka ba ne ho se de ntipa na ba Ewiase Mu Nsem so se ne ntia me ba ya ni se me te bia me wo mu no me mpe ebi ni wo ni hu hwe me pa cho nye se na me tie na te say na me ye kama mitimi di midwa eye madwuma kokwan so kofa no ma beton ba se menti be nya sa no mani nyina nti misire metie mu misire mu se mo moa me na me san ko meti bia dade ti edwa no nkoso na san ekese me pese me yare na ewo me so no ewo ana ma adwene mi ye me kekakeka ne nyina be fi me so na me nya ma ho odi ase akoye madwuma nti sa so bo nyina de ba wo mo ti na de on ba Ewiase Mu Nsem so me de minua na katu ma adwene se ye nokore se nye nokore minua na katu ma adwene ti minua e ka cho se twese kan fa ko boku na obeyo min koku no ene nga obo nga wonko a ese be makodi nsem huwi ma tefam so me ya bodam ti mu na ma adwene mu na ho e ba me hu de me yo ana unyini se ukuna ko fa na chi na bosom na bowo okay e ma no wayo ho de me ba cho de bo nye me ho ade odinsa ko ho busua ba cho no kina wayo ayeko ukuru no ana unim abuja jinsa omujisika biko de ring kan ho ntisa
Me ba cha enso so. Enti ukunu no. Ba cha. Nya umpna aye ukunu. Acha. Dentina fa na chi. Me ba cha menene ntamu ye basa. Se na unya mfa na chi na basa bi anim. Na se bi wadwene ho enkan. Me ba cha David. Na ede na akofa na chi. Menene ntamu ye basa se ye jai. Na onom nsa bebre me ka wontie ye se ye jai. Ena ma me kofa be ma foforo. Ba me ma kan je mabusuafo se bia ye jai anasisi. Una aka se wajja na una ka se wajja wo. Me na me bo po wo mitirim se menene jai. O kan wo ti mampie wa no. Mpa cha. Ma fa se. Bo po no wo tim. So wajja ukru no. Number 1 kan je no. Na akofa na chi. Ti onom sa na akofa na chi dia obja nsa no. Se me manjo se me fini nchen kwala ako. Brate. Ti busum ne bo. Me de me hu se bosoma bomba o mo na o mo ka se bosoma bom ya mo twe me kwa bosom no so. Ntina me ka se bam kakra unhu de wo ye. Ise ka kire wo. Wo yin se ma na akofa na chi ne wan kasa akọ she bobi. Ase aboaden se ta ma so se nso ye. Na asa kofa ogunchi. Wo yin se na tom kremu bo wo. Me pa chewo hona me koye no man fa me kunu issue ne koye me de me ame ho asem ne koye se me kan se bia me de me kunu problem ne koye se bia be ma no so fa me che bibi se nye na e na boso no betima bebo nya ni aboda me free he abodan de me e na me ka se e be free mass because mass no ka kire me se o kuminu me nya me be ne beje me ho na oye ne ho sia me hu se bibi ewura me mu te se ma bodam mate papa no ofia ni be din komo o hwe me din o se kwa me gongo wo bre no gra me bre papa ense me dago no so apani pema sibre ofia ha se na so de so din se de ya aya busuafo na eyo na asa nyawo mo na mo fa sia ko fa ni kurachi da tom kremu abono okọ ense me ko ka kire tom kremu a o gitum so be ya ma no o se nyin se de sha se ba a chi na se ye papa no ani be din komo na mo into America ne ko God bless us ye me hu cabbage carrot prekese me hu cucumber minim central post ka ho dia minim God bless us say minim be din komo this year de wi a Facebook for me pacho mo sha no say ye ko breaks na ye bo playback a ina na program ye ntro so bi na ye to ade ana bi a ye bikitu abi ani kwa say komo mu hu nti ana ye bo playback no nti mo sha no so na playback me kwa me gong ya me bo don reach net ya no ye na djuma ti we ka say kwa playback mo playback pacho Facebook for mo sha no so Lami Ibrahim Ewiase Ansan Raj King Arita Bonzi Mami Kwadu monyina me on Facebook and then God bless a chance dear and as I have mo kwa nsusua enema hodo dos prekase dear umfa nko prekase obeka prekase bro fudin de enti Ewiase Ansan wo Facebook pacho prekase bro fudin mami nsanka prekase bro fudin God bless mo kwaba na what is saying nyame adome ho ye ba se obi aho ye prekase bro funa wa mama nka ho prekase bro fudin pen smiling spray ni nyina ye ni nyina ye God bless akoba yeah yo ne ma ene dos no ye nyina anatomy anse wato aso yo ene ye be kasa afa wo ka obi a obo okro nwura ma onima de kra ne mekire wo mekire the sport one tempa gidi ne mo mekire se ye number ye didi djuma ye 0243 64 1860 bacho ye Kumasi City mo ya ye ba fidie so ye kire nnuane a ye nananom na ye di nnuane tete ho nioma on se bayira ba ene bebrebe ye frɛ bayira bi aso bayire koko ase bayire bebrebe godwa so a ye di but mekire bayire hu ade ye mani padua etimi typhoid bayire hu obo modin se wo sensene bayire na entungu ye wo bayire bi se aso bayire de on se wo don sakra ne hwane tene de wo nyane hu no ba pa ne sa apokamo ne dantapu na mo ne nasefo ne de wo sensene ne hu na hohoro hu ma abo ni mfiri hu kama na hatama ne wo de kakuku na wudi a ma me typhoid unya bibim ye ho ye sayare se ade bi atwawo aye kuro pa aye kuro me ka kura e kura tu pa wo ye kini mesra mo ye nkwa ne ba afidie so ye se wonum ye duro 3 days ana nansa ekọ ne na wotwe nsensan bi aba duro enye mesi yade bi won fa ntini mo bi mfa ne nyansa emitiu enye wosikanni Transnebra God bless Eba Center. You Kumasi City Mall. Mall no do on my TV 34 office. Po tin so you po na chiwa fa honebra.
oba betu ye ho ha ye di dwuma se asthma ene e hawo diabetes e hawo oda na dwo ba dwonso sa uhwan kromo akore eda wo nufum se da wa beti ba bi eda bia ye wo ninkun wo ho be me bi wo kwa barbering shop no yi ni TV a wo se ensan bia begu ne kwa chi ye wo ninkun wo ho ukoto dweni wa poso nyina ya wo ya de ne nimmo bi nya bi me se asthma ne diabetes ne memedro me bema unu memedro na wotwe na sesan ye ma memedro kro ni pakode ma ne oye wazan me be kire unuane a ye die carrot bebrebe ni se yewe eni nkonsu sa wo de ye nkwan a eye fa esa mamuja uko hospital na doctor ka kire o se mpa cho me moja asan ma me ha ho nkasa ko pe carrot mbomoni se oba ohuru hu nyina kama na wo de nkonsu sa we aye dai aka ho unu awi a ensuo na e wo ho no enhwe ntum de ntia me se me enhwe ntum na me be kire no on se wo hwe ensuo ni firi ho ahode na e wo carrot ni nkonsu ano ahode na wo hwe gu abontin no ti bomodi se odi nkonsu ano ne carrot no be ye nkwan unam bia wo pe bia especially wo maami bia nya stroke afama na no woni enti normal bebrebe ya mfa nkotini me nyu sika mfa nyansa bi mitu ene nkofo bebebe di nyansa kwan bi jinkofo bi sika di obi ba doctor na me ko ha no se wa mi se na wadwe yo se heyi ye wo kuma city more ye number ni mi siso na ma kire nyoma bi ene me se me ntrance nche wo de yade bia wo de akini se wo da ohwe nkromo wo no mu bon wo fuwe ayekese kakaja ma wasi nyoma ma mo ro intimi mfu fabla bedan God bless stretch mass e wo mfim sa fabra breast cancer mami breast cancer elastic me kan se me mfa brazia no enhihye no fo no ma no ho nyeden enkyire no wo de se badwa na bedam enkom obi nkotwa ma utrimi nyeden ensen tutu ye wo kuma city mall udu mall nanim a TV34 office kese po tintintis wo fa po na chi brew ne bra wo abeto mrante ne maba ho mu didwuma wo ba ye mpamo ye massage se wo to ase na twetwon wo da hwe nkromo woni we wo posa ne saa uti pompo bia bo ma ne ho no na me kire pompo badro free radio so doctor bi no baba radio so obekire dro free ye ba ne akire enti bomodi so obeto na mo ye o kuma city mo ye number ne ye 0243 64 1860 ye wo kuma city mo udu TV3 office na ye wo kire ho pe me be kire o ma me bia na wo kwafuom na wo waka wo dihie bi unhu de wo fa ho nye number ni besi so na ma kire wo me se na me hye dan kasa nche me be kire unuane e be boa wo o papa bia nya stroke emfa ni nkochinkini uti no na e pe ni nya adwuma emfa no nkonipa ne ye wazan me ka stroke se bibia ti wo dihie bi na uti no na wonte se ye ne ya baby adene be kobia nipa ne ye wazan me se wonu maduro 3-4 days 7 days kan na sese bia ma aduro no enye me be cho wo aduro ye number ne ye 0277 pacho 7 nkwan ya hode o miensa 7 ye 1 2 3 0277 7 nkwan hode o miensa 4 no so ya hode o miensa na hode 34 aka ho so ye ba ye be cheche unuane ni nuro hwe obi kura wo de obi wa say doctor me yale me de china diabone hwe me kire o last I think 3 weeks 4 weeks ago me kire obi a wo da honam ni nsisi so susumasa odwan kire 20 ahomachem se nue we nyina nyankopon abɔ ho ama ete ho ma ni tum susumbɔ ne kura firi wo so atiase oba me kire wo nuro enfafo nso na ba bia mo kwan wa ba bia kwan wa de ne tena wo fie uba mecheche unua baby wo ha emfa nkom obi mfa nyansa mbitiu so hwe we ye fe ne tamia wu edua bi a obetimi de ato saa be fie de ono no ye fe ne uwu no wo say de so nti ye fe ne tamia obewu uba ye benya botirecheche unuoma bi wo ma me emfa nkom obi nyanwaza mesi kura tu usisi ya wo ya awadro kura de eye chaw fibroid udu ko obi ho na o ka cho se fibroid no esu obemu obibidro amana na ne oboa nye no kure because eyekese a bibidro bi enti just enketinketi ye benane ne kakra akra ne to ma obefa onyinsen ma me ye be kire unuane bi a wo de wunya tamba wo baba bi anya stroke ye fre bibi sare na sokodu yi otifie bi a na obi ene won ne bedi nkomo odawa na wo we ne kakra sa away back stroke no ana me sa kan se odihie bi nya stroke a enwa bi ye fre ne 80
enwa no ho nya akono mpanifo mfa ncheme saa nwa ne timi stroke pa utu ni nsuo nyina wo de ayo nkontomre nkwan anase saa carrot wo de be yo nkwan bi na wadi wo be enro no ye nyame de ache yen nti ba ne abo nuane ne di no hu se saa nwa na meka no etumi stroke meka se obi frame from bogoso se oni ma me bi nya bi mo mu di nkwan bi omo de saa yi ne bi ye nkwan ma ne di ye wo Kumasi City Mall ye number ne me bo ne ma be kire body ahan na ekum sorry wo waka wa ehye no kra na se efi poison ni gu no ye number ne 0243 64 1860 ba ko si 050 88 50293 pacho ebi ana omotuom ankase wo hwe oti pampan bi wo ho awanka atwede o fa anka atwede a utwa mu wi anu apensun ensu bia ye nsu unya sansu no wi ana odi anka atwede na bom omotuom ni unhan mu okona pampan na wo no fatwitwi be sesema du ekodumienu okono okudware a pampan bi anya de emma etina ye ba ni akire haban ni akire nu se yenim haban obi ye herbalist Ghana de bia meka me se covid wesi ma herbalist fo wura mu bia ka ye nka kire kwasi boni so onfa dumra ha because yenim nua obi ye herbalist who be send be friend crampa kro onim watedin bonuma de friend sa ukro ni se dunsin kro onima de kro o wa be mo onima de kro tamie we gro enwone nkire tamatama beku onim ho hwe so ye herbalist ye de nya brofudo ye ho nti ye ba ni akirikire nuane unufum ye wo ya uti ye wo ya wo da hwe nkrom oto ase twetwe osa oba pampan wo wase oba na me modo ne 7 days nsan bi ama enko ba bi abim me kiro ebi ane wakwa afuom o bode ne hane a eno de hyemfimfin no eye fia te se emfa ne se aba ba ko ho no nso tre enya nu bia body bia say apimo onua bo kwakwantru wo edien yen ade se body bi wo ebutofo efe ne daase ene de pie ba enye bia ubomodin wia wo wi mane mene no abwe nsuo ne wo mi nyina ba bia aboa ne ka wo no wati edu no kakra na wo de ata ba bia wo to abo nse obafiri nyina gu anase banchi obi anu wo kwaye bi banchi body men no banchi ya yedi banchi fresh wine na wo ho no obomode wo de osin wewe ni hunu nyafa no wawe na aduane na wo ho no owi a no wamini nso na wo de atale ba bia aboa na ka wo no eno so timi nyanya nkire anase anadwokoto aboa ne ka wo the sport wo abo nso obefi poison ni na togu ye ba kire wo nuro God bless me sinya me di no ayede adum ye nti ye be kire nuan mu bi ti nua ba bi wa munni obinya stroke no afa cabbage anadwo eni kosua ya kye aduane bi ka ho mentimi modin anadwo bre no a wote wonu wodi ukoka eya asem cabbage enye boni but aduane bia won sunsunso a eba de bia me kan me se ye ni free ebesi samre food and drug board for mentimi nchi apetachi for da e free kwa me nkroma be so be pim ne enso apetachi ya duro apetachi me kan se pompo boni bi bo minim na wo kona doctor so obey operation penkontomre fresh one yam fa apetachi ne ka ho ebe pipe pompo na yi aba abontin entine ba na ekireke on haban ni nuane a wo be di ama me ho beto uko obi wo no wo ka kire wo se ade wo be ya ma wo me se 7 days nanso ensi wo biem oye wazan entine ba na ekireke on nuane a wo be di prekese gu central market dwom ma me wo kwa no wa batra enama kase hwe ma me fon susu entro bi mro o ma me na bi central market dwa ena o ma me wo da fie wo no akotena wo power pani a wo fa no da so tidwom ho de bia wo so ne o makono diskana mane tamaleka no wo si dan woni krum unsusu wo sikanti nama kase ni nuane kase na wonim di ena drink ebu by papa e wo mun ene de hene eti sisi nuane bia ye di green beans ni sa no ma we nyina wo ho enuaba ne dosu ma me wo ho a no wa brand bi no wa di your number ni so na masole free akonya no so your number ni 0243 64 18 60 0243 64 18 60 the one 60 on prekese Ghana fo mu prekese wana ka kire wo Ghana fo mu no emri pado do se na ye nkwan wisu prekese oba mbaba kan baby wo se oba wo ni mu kwan no de nkate ye nkwan because o ka se oba bi so onfa nkate ye nkwan ani empa no keka bum hwe prekese drink e wo ho prekese na aduane na wo ne mfini ne mfim sei no ububu na onya no ntem sei na ni no ububu a gomodin fa gu nsuom time de nchi wonya ebi akakaduro bi dia fra anase okoto so bulu na dia kan no won no a so wo diabetes uni paduane insisi wo so wo twetwon
away back ebeko me se wo de nyatam na gie number ne bra en friend na ho uko obi ona me se o ma wodro nanso se wuti na ye wo ya asthma na ha diabetes ya ekro down ho oto ase twetwon obe men ense bi agu ho a mensufita bi propromu bomodin se wo de beko fabra me ntu na mo na nyame ya adoma bibia beko oba me se nuro ne ye be kyerɛkyerɛ wa ma wo ha yade no mfa ntini o se obi se wo se wo de kyina ma ohun de onye me se me peyale anu odin ye number ne me bo Vodafone number na ma sole free so 050 88 50 293 Egon open haben ya dware ama ho atowa ma bon ma mie hweye na mo ni nye dai enna ho nyame nchiro bibia me kira me mpanifo nyina me kase me bodin asembeba the whole militaries ahoya me kira obia me kira kumase ahemfo titru me kira kwasibuafo o Nhyira FM ha ayampia ne se gala ya chie nyame nchiro bibia me da sia me dofo nyina God bless and our team kana yento djumadi nso ye tu kwan akọ asampa na ye papa ye bedi kan esi pekreche huntado huhuhu chance da so anoma wobo chenchem so bunkutu Fremena soko apakutaka surutafre mehiadwo krota payede sankopedo kwasafukrom monu kwanta tikroso oyankopa ho ye na gufumuso hwentia wediaba mokodwane akakadro pepe so imprenchire amudua so teteka so akapoliso odogono burusu kwa sanwanu krom bojawe enwansa ensute mama trimusem pawoto ase dede pa puntana na empamudwa kutupa benua krom akrasimedu bentitimai dumase fumsu benko achigina mawoto so arafia ya we ya sampa na ya kwantuo Say malaria fever wadura ni nyadua heba Mr. Fre 0270417669. Say dear Nhyira FM edin yesi ogana eni wiase afana ba bia eto wo boboano emfo ne ba bia wo yedin yebesi bia amma no wo phone so ni hia ne so be test NF ako 8787 ye beto 15 pesos per udem ni ekoso bia yede be ma no wo phone so si akodie mo nsem edwadie mo nsem anigidie mo nsem anani su bia no yede bro simprokra Nhyira FM ewo day Enti wo ye na madam fo na ye ne nwanwan no se enti se ye wa ti wo kan sa asam no na me de me ye de mi twa aso na ye de da enti ade chin ya anopa anadwo no me da ho me koso na menyem me da ho no me ti me na asam madam fo na nsesi me ye funu so sei na me hu moja na me frishi ade na wo ye mi wose menye wo hwenti anopa tututu na mpapa ba frishi ya fie ho no be fa me se me maye nko na madam fo no ke so mra na onini ni nkomo ne mpapa ni nko ti ho ana me papa etsena na bosum dem mo na frishi ano so ho bi na okache nsan wo ba no o ha na ode aba no metima so wo ama na meje mu boto half bag no je ba ko wasi aje 5 cd 550 no de yi musuo e de amame no de amame ho atomi na me papa kan say wa kan wate wo de obesen aba na o ka kire me papa say na yinse no so mase no mi so sa me na me firi kumase korinya na krankran wo meni so ma se kan sa se ni wie ye no hu se no ade ni wura me mu te se dam no ntina krankran wo meni so ti ni omo kan me ni control bi a me di control me ho bae ni omo kan na mete ni omo ke bi afa me ho na o ka che papa so wase na nyinsen na me ka che papa san me hu moje o ti me ka ye na papa so de ye nko ti papa di me ni ma ye ko ye ko duru fie ti ye duru fie na papa ka se me ntana na ne dan ba ko no ma metana plastic chair so dan ni mu nti o ye no so won so go bisa o ye bisa ma me na yere te ho na me so mete ho na papa so te ti mi hu se papa fa buo bi mu odu pa na o de share me nsem na o kasa gu so se akroma ntime nche dabo bana wo bi ntime meche ne banko nti sa na papa kai
ti ade akye no so papa ka chen san wo atu anadwena bakuro mu ha enomo aba hu ne omo ye mi nyina na wa hu omo ye na anadweno oba ye mi force no omo apake aboabo ano no osesaye na okan ni nyina de kire me ti oyeye no eyeye na me papa ye ode bo no hye mi nsam wudu ode hye mi nsam wie na okasa gusu na oje de ma na ire na ire na kai sekunu oka gusu no ti hwa na ne ire ne kotwi mako na ode sadin gusu na mpesie miensa na ode maame ti ampesie ne me ba no kola bedibi ti me di aduana no me se me step mother no na danfo ba ko ma fe no maame donko na maame na bebisa me step mother no se motime kunu osia ya kunu enti oka asasam no wieye no hwa na me ye mmele ti me ko wura me fa dadam mo na me tena me papa mpa so se me ye se me da no afa me ye mmele hwa na me sori ji bum na me san ko madamfo no ho no na madamfo no me duru hwa na ne ma na nyenye ne omanim na me ko ne ma ne nchen asa o mokora twetwe na me se ada na me ba mo nchen na mo twetwe mo hui afa me da me ni se me ko madamfo no ho ne ba na se hwe ye kunu tie na madamfo no me ka kire ne se menini entra ba no me ko omo ho a omu ye sa na osia bra me fa duro we mo na kodwale what a word huni valley ti me dia me gi aduro ne na me de me ye den me kodwale ye nti anwumire na papa ba ho no na obi se na wo deda mu ho no sole ko he na madamfo no tie am ka se wa nko ba bia he ya na obae na me de me dwale duro no ti me dwale duro no wie ye na me ye den me ko anwumire me ko me papa ho ti me ko na me ka se me ba no nwula papa da mu ho ne oye nti na masuro me mpese me wura ne da mu ho kora me ka se me ba no nwula ne da mu no mfa me bag ma me ti me ba no wura ho na okofa me bag ne ma me to de bag ne ma na me yi me ba no no ma mu de ma ne se onkoda na na da mu na me de bag ne ko ba be boaso kire o maya okoso wentwan kondomba wintimi nkono kire o maya okoso wentwan kondomba wintimi nkono hwane ya kire wo bro kire o maya okoso wentwan kondomba wintimi nkono hwane ya kire wo ababa we susu furu Roma so dem Methodist so dem Pentecost so dem okosi tutu am sare ma se Germany emu nkrama ya fa no brante anu ni ko hia hotel hoy so ya twu so ya kwatimoto so betimi so wontimi wote so cheso odi sika ba be boaso re yakuponi ebunu kwasi ese Yamini ebunu kwasi ese yi enkwasida ben wo men ye besesa ya dwen monsa kira mu adwuno man Ghana monsa kira mu adwuno etufu antie be ye banimo tufu antie ye onyame ka sa na musimo mfa suantie ebe ye manim tufu antie Roma vo amutiami asore dos mintimi mbomu nyina mudi adai ani yakodua nkate ne yetu atadwe yakoto mrek ne yabo anu na geshe na shemu yakosi brabai no man mo besa banyankopo anase adu brabi asesi oni pasisa na adwuno midu adanse ya ukwa asore yabo wasu na nantwi wa ubre da yedina na fie nyame cha dadu anana sada ne yabo wasu wo ya asore ba asore ya wutumi yesi asore dai wo fa konkuruma ne si asore dai che de wo kanyina ya no kure enso wo fa be wi ko wi abu akwa se mo fa kwantia ye no abeda na asore dai mu na asofo no kura akonfo kura we nyansansa na asofo Yusuf 500 siri sofo ba afore a odi bebus di pe 2 million 5 million 104.5 FM. Live Anyansa Fosa Isonsha 104.5 FM Ewiase Mu Nsem. Mami asemi yeto so papa no ofiase me be dagono so no. Eja mu akwaba. Ya mu. Na wo te san? Mo boko. Yo, we ba cha wudin. E fra me Nana Adukwaku. Nana Adukwaku adimfie san? Na adimfie 80. Akwada ro majo be na ayo. Me ya farmer. Na krom ne he. Kropon kransa. Onso ko asore ben. Me de me ko presby. Media c'est ça me breaker aja e tom kramo breaker dabi tom kramo so zika me president me breaker kakra ntra breaker wa so no adan na mesara ko ason so ko break papa was be dia no dey wonyini se break na ko tom kramo na ma go break ye tom kramo nza obay fed kakra tom kramo kakra nyako na ujina me njira tom kramo na ujina he ko break no Jese
Nsem bi ndi no mama ja kakra. Olumani. No what if you 80 years. Emro so. We so a. Brenya ye di brenya na manya. Emma no produce. Me wo maisia. Masa na mema saying. Mami asamre mami ans. Jo kasa yi waka hu bi. One to so nan. Was mo abayifu na moye no. Mo abayifu mo dere. One dey enya no kwe. Na o kire mo saying. Me ba to so nan. Me wo no 40 days. No wo twa no fo. Me di abrofo duane saa ne ye no mani nyini. Oba wanyini ye ne wo maame firi mu. Nti mi ana matete no amane address sabiri. Ndi akire wono ba ne maame kuma ha ne di ne maame ade. Obetena ha no wotumfus. Otumfus saa. Ne oba yekurum ho. Ndi oba yekurum ho no okoto akonfo bi, konfo frishia. One ye na yonko. Oba mi fie kura wonna ho. Hono woda. Ne wono no be wo so som ne bo so me de tia mframa. Ndi okoji aduro no ho. Man ka kire nse won pemu socket sia ma wo ko free ne store wura bi ho awonya ntua kakora. Ndi wo mo a de metia ne se wo ba hentia po wa ko tom kremo ho aba. Na bra wanti apokura ka kire me na mene bidu ba kire me duwa kini afa ne ba ha ne se wa ho anu wato wurem na makwa akwachi no me baba akwa ho den na akwachi no onua ne wono no firi papa ba akwa maame ba akwa de nkura se wa be funti be ni nachi nti lazo wato wurem na me dinachi me kwachi no na opaja ba esem kokrometi aka ho wodi aba he bomitim na me sa gidi sei mami ko kromoti mami he oni fa camera no so fa camera no dabi camera is way fa ni mu tia no kone obi an he ko kromoti no tia na hono sa no okay chance ne kasa yo chance ne kasa inti bona dia ba no show nsa so sa wodi sa wodi bomi okay ne me ye ne me se kwane me bai afa so a me hunu me wase wakotom kremo ho mia makotom kremo ho na wakwan so tom kremo gine 4 million gina bleche ba ko ene akokọ ne bade beko ya amamede wonu onua no onua ata atakuma ne beko ya sa amamede no nti be kwan no achi ne me se yade ho ye no yade no enko sese dam hia no waya wato wurem bete se wase mo tachiman ba wase me ya ha me harka kodu ha oni ho nimse kwan bia ne mefa so a akure hu beto no mefa so biko to nkremo ho a to nkremo ne o ka chem se mempe ba bi foforo memfa na me ko bisa ansa na masala ba ne me ko abontem yenche ho wonso ko bisa no wasem fa akura hemra me harka ne me de akura mi si me ko duru ho a bosu mi hanim be so abosu mi he na me bai aka se okotom kremo ho ko boa ne se o ma na wo ba na wo ba oba abedana se na onso o firi o ye he o firi ni kunachi sa ko bo adwamane bosu mi hama wanyi se wo so mi se wo firi ukuni he chi akobbo adwamane woni aya fire service ni onkuransa no akobbo adwama ni tonkramo ache no ndi tonkramo se wo ache no sa yi dia ba nya me ba ya dikara kwa ya mamede me sa ma ya mamede bio ne me kra okunu no no se yi gi se me send beska 1.5 ansana ba fro baba na ba be de boto miska betom ho a boso mi beku be neja me set 1.5 de be okunu no wo maame no wo papa nipa miensa be de ba nkwansa ye kotom ho ye koduru nkwansa he ne me sare harka mi kotom ho ye ko ese pe ne be ko ya mamre be ya mamre se mi metua 50 million na be fa ban pata be ban Ibrahim anso se sa 50 million what che be say konfo so si kire se what che dia be Ibrahim ha 2 million min tua 2 million ni mi tua 2 million ani akokọ de ma no de ma abosomfo no
ne be yo ayi ne be dare bosom he nti woni wana ba dare so bosom impirenu mu first de okotua ka he o de wie he na me nka ho ne eto so ne me kwa nti me ne me ba minu akuma ba ne ya nyina yekotom ho a be ya dance fo a tonkra mo so wane ache no nti akire so be ka se me fa 3 million memra na be fa duro ben so no da ben pedro mani dware nim se sa 3 million he de me nya se ska ha emfa ma ne me ko nkransa sofketo wa ho ne me ko hunu sofketo wa no wase me ko fa me ne manyina mra na yenye na onua bi so wodoma se ben ko tra benu aba ho na ba hwe no bia se wonko na wa pagya wo ba de na bo ho nka wokunu ndi onko tra ne ho What word huni ne me kra onua panyin ne ya agogo he obe akosu be se pe obe kra na makọ drinsini ba ko bi ho be friend siaka makọ giaduro wono hwa adamfo me de be edwa no o dwa aduro ba ko pe afi na basabasa ne oye he nyina brase onua fira agogo be se pe na aduro ne ma hye ama no wo dwa no wadwa pra ko pe he wo fa aduro nyina ko to agu okoto aduro agu ese pe no wase wode no ba sofketo ho bedru sofketo ha de chem bedru sofketo ha oni ho yamati ana se akoso inde no kwa agogo what a word huni valley hono wode oni aheko afi o ha na ayi abran firi agogo ho aba kumase ha afi o ko ma menchen o ha ba se be hunu no wa yira mami firi nkuransa ba kumase ha bedi na mienu chinipe ansa na ye hunu abran no nimse nka beto no ba konko ansa wo so wonko nimse sa na ete de ko hunu prosifo na nka baba mam kware na ma beto na ko na fe me de no kwa ye ho so doctor bi ho no akohwe na dwinim no wo say dwan firi honom wo ko wonua ho agogo ndi wo ko ha agogo ha no wo de sika so akọ wo wonua ha atwa ne ha sei se ne nka wo de aba ekumi no ni akosu yeso wo firi ho no wo dwan ye no wasara beto ane maame ndi media minim se na dwunim ka no wo dam no wabo ade mo tim to wuram na mi chiri pe no mi nam wuram me metiase ya na se obai na hwenya no na hwe na okọ tom kam hwie ya okọsere ne ma miensa no hone ya so miensa ti onyinsa ye na okofa ni kunachi ode nyinsa no nyinsa no okofa ni kunachi na tom kam abo no tom kam okofa adam no bae tom kam no bo no okay tisane ko ye ti munya baifo amoye no enya baifo nti se bam sa wo so de dua bo nse chia hono ode sika ko wo bi de bi no ye se obam hia obam se pe na wo to wura mi ha na me koche no wo koche no dia wa wugina nche bia wonya ba bia ode be bo timaku ndi kwa sa de be wusume na menya kwakura mentra ba bia eje se tom kramu sa ne manyina no se omo jempata ma me no Brema no se wonde ode mpata ahye nti fa 7 yo kofa no so oba hobi fa 7 ne we ni wonua be kwa jiska 70 million free fire ni ho so mfanya den ne ba de ba ko boso so ko yo ho ne mai woni wonua ta no okay nti me bra ajam kura mi nimu to mo ne me ko tie se be san ba ko jiska free fire fo wen ho apana wa ni ba ne wa fa na mpran wakwa jisika ni honum e de kohwe ho yade na sa ho beto di oba no ko bo adwaman no no onyim na wanya wo so memia so miensa no de ko yesa de no ofiri okuna chi no mo dam tom kremo ne bo no tom kremo ne bo no mane krakra na tom kremo ndi miensa ne yade wa oni yade ba no sa sembi wo mu dia mi ntinchire tizama otio ka say omu eba se eba omu na aba omu na aba nti eba oba se ne masi nyina what bam dia say make us say yi fa wotimbu buwura boafo ne betam fifi ne ba wan fa microphone am oba obubu wura na ode ahyehye ne bo say make us say kura he ode babura hye ne bo otiwei babu hye ne bo wo hye ne bo isi otiwo ka say bibi hye ne bo eno ne na shawo bible babu hye bo adan otinti ti wura nyina afra ode ahye ne bo adan me pa cho bible ne de
time I learn study nyina na ye me mpae bo na me bo mpae nti me the Bible ne share me bo na me papa ka je nse me be yie ne share Bible nti o mo je to twene me ba ninja ne Bible no share bo nante o se Bible de nya de boni Bible nya de boni de Bible zim de ti share obo ade nam ya o kenkan me de bo mpae e bi odru bia no no yi no bo mpae nti koteshi bana o just de bo mpae no quotation ne besi mitimbia mitimika da minima de a minima de onkos winima de bam de otimi kenkan me ba cho me kenkan ba me timi bia me bia mfimfin na me bon ti ko bia sha obo na adenam anya hwe mfanse bambo ni nyira ya conclusion bo a no nye bone na tum gramo de yam vanante ho pa cho hono de na me ka se ma asene ne tu mi fuma me ko na ho nye bia manage hu senka me de ho be me yi se mate me da se ti de opa kan nyina se wate se otete won papa e bam sa na anya sam ketua oni kokru muti a kire wo de aba denche no unu aba ko de sika akwo no ni nyina hu yi me pa cho ni nyina hu yi me pa cho me ya ka kire o mo ka kire o ji di se wa Oji di sewa mi sister de ende mi gidi na papa de na me ne ye no wa nye ni eno no ma dana o mo kan ma nye ni be di ayi no afi etiti mani su na hu se o de ade abono oh officer o kame ha nyina o ka tilise na me na manyente hey because sani me tia he me beton payinfo o kame na pa waka abrante ba ko so be Fred Anthony onso aka ne basem ha ma hono matu ye wo akuropon eye mami eye wanu mposi ankati ho abaze wanu mposi ankati ho embeni posi ya musika poison ya sleep poison agaso onum there onum there poison so was it one person and so one person person dem de pa person no ke bi atone kakari ento so de go if ya dey asem kitu bi amada na mom ye bohwi na yakọ CD Herbal Center na yakọto eye CD Herbal Capsules CD capsules so je bi eno no ma me so edrei ebe mani pedua na gina brand na afi nkwamwa no enya hoden mapa basa yade bia ntimi treni pedua ntimi so nya CD capsules na no nom me so yade abesa nka awie ma sa abre wiase nyina tobna COVID-19 me so an bambo nsem no show nose mask na afi wa horo nsa na sanitizer no eye adwuma nemum edura metimi akamfo dia ma so nya bi no no ma wankasa no ebe ku atia sa yade a ntimi nya bie ye CD capsules nya bi enonom sanso na CD ointment so ebetu nam ya nyina waposo kotodwenum na ya obi wo mu wagya tumi so de wa huntutu eye CD ointment na so de sasa afi nam ya nyina wo ya adwumade a ansa na abeda no wo de fa bi massage wankasa ade nchi no besori waka hunam ya bia aka wato wode mesho na miensa pe ebetu ase eye CD ointment atufonko eye Dani Heba Freddy Mens Colina KNG Apidank BT Royal Baseline Pharmacy Misty Heba Samdora Enafi Samenko eni asoya ye ton no biada udi oduru ase ope CD capsules ana CD ointment ubenya bi atoto ntremu bi atrawes no afre 0209682836 0209682836 afi agbeve Herbal Hospital Herbal Centers ni nyina konhyiamu amasese de omo de agbeve Herbal Hospital esi apakem omo so an ewo metri so timisra yade bia fritimi ezukosi mo wire so eye agbeve Herbal Hospital ena ose okogya ya hwe wodi mona soap and cream e de abadwa so a unya semna ne didware na nyanku ne sasra honam kankan ase betu sanso ena wonamani sansa nyina eno so wankasa ebasa ne tonkwanta wapai afei honam nani amoamoa chesaye rede sa pra honam mesomi nuaba unya semna ye mona soap and cream no na udi eye nkun sasra wankasa honanani ebetos na kasa ankasa sanso na agbeve tonic enso abadwa so nya bi nonuma moje ni afrisani nyina enema ebetoto na akwam safi enso na wanum atuntimi tibi ni wanum betoso etimi so koko ena edi unya ni nyina agbeve tonic agbeve bam so ebetu nam ya nyina afri onum edi amount timi so o how biada wo say diabetes hypertension stroke stomach ulcer ana yade ben say prostate ana
wankasa watenka akodi akire potokasem yesi low libido ni nyina no e wo se ukọ agbeve Herbal Hospital no matumi aboa so nkokwanso ya kira kwan e wadakoja ache ne kwa mo hina mfie no edi anim hwe sanso na nkranso no ye wo so tum last stop enchiremu bia trawe so 0246 595 256 0246 595 256 afe dewa game osi sese no a shortcut sebe ya obeye rich ubenya sika bocho eye dewa game ene wo so odu hu ehyem me ka dewa no aka yenko ne direct dewa no ageme so afa emra ne say 1 to 39 number 1 to 39 wan kasa numbers ni mu dia na ogidie wo mpa uyi ba akopɛ ye frɛ no sure banker eji hankro usika de wuram ye bon 20 times umpewe na apɛde bɛn ogidie wo manim ye numu a eye too sure misraw sa too sure no eji hankro usika no ye bon 40 times sanso ne wo the magic tray o ma miensa no enu so yi beguo se kim usika di wuram no ye bon 400 times and your direct 4 eno de so o man 9 eyi beguo usika di wuram no so ye bon 5000 times na brebre now 5 direct no so edi hankura come on hana eni gian wono usika ne ye bon 50000 times umpewe na apede be emra ne se o fa mobile phone na no dial *446# no akreke misraw no adi mra ne so ebretia wabim mono so pepepe de sabra me no kasai no so obo apan de ebimu di adanse ntu so eda chena fa hohyem bi me ka dewa no aka fa dewa ye kono direct currency ventures na me diwie dagon me so omo de Zahara Mr Zahara G capsules abedwa so na nya bi nonom enuamienu kabomu a enam yade bi ase betu say yes syphilis gonorrhea odepo candidiasis anase ulcer ni nyina ase betu enam yade be na me nua ba wate asabare ho obabu a wotenka boni afei esuboni gugu no e wa himfio Mr Basa eye Zahara Mr Zahara G capsules me nua ba ma wanka sa wotenka se wi be ma ne to nsam a na ho nya akono nsansan krokro na atutu ho eye Zahara Mr Zahara G capsules ka ni mienu bom eye abane ne kanta e Basa nam yade bi ase betu me nua ba ma wanka ka wompam wo for Mr eye Zahara Man capsules edro ne Zahara Man capsules nonum bi e Basa untwa nkane aka electricity be untwa sanso na mo akoma so be di peche eye Zahara Man capsules misraw echemu bi atawe so Africa Currency Ventures in penny for 0246 348334 0246 348334 sofu de nyame mfra wani so ofra ho na sofu yi de bia ye be ko na asesom ne ye be ko bompa ye bia ye pon ne ko ja ne kwan a esanse ne fie no efri bebi asore wo ekọ ne fie no ye wurum kwan ti ye ja ne kwan na wa start na otonyom because osuro enyim oto ani minsuro bibia minsuro bibiara minsuro bibia minsuro bibiara eyehu every say ni otimanimu also change wo wiase minsuro bibiara eyehu when na sorry pay for you say so for de bia beja ne bia yenko ebesa bia na oto sanyu na chese osuro nti ebeso ne gidi ahwe so for so ba ene obia nya gidi wa sorry ha obia nya dije buntela le na nye tos ni namu sakaya baba hwentia nyina na oka bi fra dako na sorry pay for kopam fugu na ba ku si ba kwa konkon na mo hye na to mo ayetententen amko tete ekwan mu ho eti ye ja so for kwa wie ya so for ko na no asate nyom no minsuro bibiara minsuro bibiara minsuro bibia minsuro bibiara eyehu na no si ya pe na enkrofo no pie akwan num ehon so na Yesu mi so fujira o sa wo se wo Yesu Kristo de mu hwiase na ade na banenim baako na so foko na chimienu na so fa san tie gina wo Jesus Christ de mu Yesu moja ni agrada ambra mo so na de na banenim miensa na so foko na chi enan afi na so fujina ho enemi preach mi didi madam ana me kanya mi asa mi bomu ni mi preach asole dem ho me ka asa mi eti amua anum ba be ha madwi munni na musaba manum ba ko ka ho a me de antranya mani bobo be ya mu waju ba wasiapa o madam ana mi preach mi ka sa tiamo ewana omuyi fugu no na sana ya so rimpe fo na
I was saying, so for sound did you so for say, move from Gogasia, Murafi Honam Moja, Murafi Honam Moja, Bible crack, I'll say, no Honam Moja Nenya, and then you might 247, and you might 247. I got a jamo. Kajagum, Natita Danko, my ears are open to listen to your headphone. Say a malaria fever, what running your dear heba. So kwa sorry ben me ko presby me de I say me break here aja socket sia ma wo ko free ne store wura bi ho a wonya ntua kakora nti wo mo a de metia ne se wo ba hentia po wa ko tom kremo ho aba na bra wa ntia po kora ka kire me na me ne bidu be china me duwa chini afe ne ba ha ne se wa ho an wato wurem na makwa akwachi no me baba ko kam ho den na akwachi no onua ne wono no firi papa ba ko maame ba ko de nkura ne se wa be funti be ni nachi nti lazo wato wurem na me di nachi me kwachi no na opagya ba esem kokrometi aka ho wodi aba he bomitim na me de me sa gidi se mame he kokrometi mame he oni fa camera no so fa camera no dabi camera is way fa hwe ni mu tia no kone obi an hwe kokrometi no tia na ahono sa no okay trans ne kasa waya wato wurem bete se wase mo tachiman ba wase me ya ha me harka kodu ha oni ho nimse kwan bia ne mefa so a akure hu beto no mefa so me ko to nkremo ho a to nkremo ne o ka chem se me mpa ba bi foforo me mfa na me ko bisa ansana masala ba ne me ko abontem yenche ho wonso me ko bisa no wase me fa akura hemra me harka ne me de akura mi si me ko duru ho a bosu me anim be so abosu me he na me bai aka se okotom kremo ho ko boa ne se o ma na wo ba na wo ba o ba be danase na wonso o firi o ye he o firi ni kunachi sa ko bo adwama na boso me hama wanyin se wo so me me se wo firi ukuni he chi akobbo adwama ne woni aya fire service ni onkuransa no akobbo adwama ni tonkramo a che no ndi tonkramo se wo a che no sa yi dia ba hia me ba ya dikara kwa ya mamle me sa ma ya mamle bio ne me kra okunu no no say yi gise me sand beska 1.5 ansana afro baba na ba be de boto miska betom ho a boso mi beku be neja me set 1.5 de bo okunu no wo maame no wo papa nipa miensa be de ba nkwansa ye kotom ho ye koduru nkwansa he ne me sare harka mi kotom ho ye ko ese pe ne be ko ya mamre be ya mamre se mi metua 50 million na be fa ba pata be ba no Ibrahim also say sa 50 million what they che ibe say comfort also si kire say what they che dia be Ibrahim ha 2 million min tu 2 million ni mi tu 2 million ani akokọ de ma no de ma bosomfo no ne be yo ayi ne be dare bosom he ndi uni wana ba dare so bosom he mpirenu mu first de okotu aka he o de wie he na me nka ho ni eto so ne me kwa ndi me ne me ba minu akuma ba ne ya nyina ye kotom ho a be ya dance fo tonkra mo se wani a chelo ndi a chire so be ka se me fa 3 million memra na be fa duro ben so no da ben pedro mani dware nim se sa 3 million he de me nya se ska ha enfa ma ne me ko nkransa sofketo wa ho ne be ko hunu sofketo wa no wa se me ko fa me ne ma nyina mra na yenye do onua bi so wo doma se
benkotra benu aba ho na bahwe no bia se wonko na wapagya woba de na bo ho nka wokunu ndi onkotra ne ho what a word huni ne mekra wonu apanyin ne ya agogoe obe akosu be se pe obe kra na makọ drinsini ba ko bi ho be friends aka makọ giaduro wono hwa adamfo me de be edwa no odwa aduro ba ko pe afi na basabasa ne oye nyina brase onu afira agogo be se pe na aduro ne ma hye ama no wodwa apra ko pe he wo afa aduro nyina ko to agu okoto aduro agu ese pe no wase wode no oba sofketo ho bedru sofketo ha de chem bedru sofketo ha oni ho yamati ana se akoso inde no kwa agogo what a word huni valley hono wode oni aheko afi o ha na ayi Abraham firi agogo ho aba kumase ha afi o ko ma menchen o ha ba se be hunu no wa yira mami firi nkuransa ba kumase ha bedi na mienu chinipe ansa na yehunu Abraham ne mese nka bedo no ba konkwa ansa wo so wonko ne mse sa na ete de am ko hunu prosufo na nka baba mam kware na ma bedo na ko na fe medo no kwa ye ho so doctor bi ho no akohwe na dwinim no wo say dwan firi honom wo ko wonua ho agogo ndi wo ko ha agogo ha no wo de sika so akọ wo wonua ha atwa ne ha sei se ne nka wo de aba ekumi no ni akosu yeso wo firi ho no wo dwan ye no wasara beto ane maame ndi media minim se na dwunum ka no wo dam no wabo ade mo tim to wuram na mi chiripe no nam wuram metiase ya na se obai na hwenya no na hwe na okọ tom kamu hwe ya okọsre ne mamiensa no hone ya so miensa chi onyinsa ye na okofa ni kunachi ode nyinsa no nyinsa no akofa ni kunachi na tom kamu abo no tom kamu kofa adam no bae tom kamu no bo no okay tisane koye ti munya baifu amoye no enya baifo nti se bam sa wo so de dua bo nse chia hono o de sika ko wo bi de bi no ye se obam hia obam se pe na wo to wura mi ha na me koche no wo koche ne dia wa wugina nche bia wonya ba bia o de be boti makunu ndi kwa sa de be wusume na menya kwakora me ntra ba bia eje ne se tom kramu sa ne manyina no se omo jempata ma me ma no Brema no se wonde ode mpata ahye ndi fa 7 ni okofa no so oba hobi fa 7 ni we ni wonua be kwa jiska 70 million free fire ni ho so mfanya den ne ba de ba ko boso so ko yo ho ne mai wona wonua tan okay ndi me bra ajam kura mi nimu to mo ne me ko tie se be san ba kwa jiska free fire fo wen ho apana wa ni ba ne wa fa ne mpran wakwa jisika ni honum e de kohwe ho yade na sa ho beto di oba no ko bo dwaman no no onyim na wanya osome miensa osome miensa no de ko yesa wo de ko yesa de no ofiri okuna chi ni o mo dam tom kremo ne bo no tom kremo ne bo no mane krakra na tom kremo ndi miensa no yade wa oni yade ba no sa sembi wo mu dia mi ntinchire tisame o tio ka se o mu eba se eba o mu na ba o mu na ba nti eba oba se ne masi nyina what bam dia say make us say yi wotimbu buwura boafo ne betam fifi ne ba wan fa microphone am open obubu wura na ode ahyehye ne bo say make us say kura he ode babura hye ne bo otiwei babu hye ne bo wo hye ne bo isi otiwo ka say bibi hye ne bo eno ne na hye bo bible bible hye bo adan Kimaye ekumna oya bua ene ka poma yamu no mi pa ne beba muso Nyankopon hyira mo wo dwuma pa mo ye no mo bua Ghana man na nipa bi a omu ehu de mo ye no no mgata etia mo Nyankopon hyira mo aja usija gong kajagum na tita danko my ears are open to listen to your headphone Bekum na mwan akwasi bua for mansan bua for mu akwaba kwa me joso mitio oye nikrem tad nefe ngidase men kodi ahia onkodi ahia ense binim se we na na da binye we no yakob ye ma me na sem yanko kwame hwe no kre panyesi
sɛ no kura mu saa bɛ no jai na ɛdɛ no ho ade ambeka sɛ me hu dɛ sɛ minimum oh bad minimum me hu wi ode ko oh bad pa come tete men ka de impo yo me ka biaka me mu saa bɛ no wonim sɛ wiase sabe sɛ entonton be si wo hwa so ade aboten ku no so nim odi abufo ekum tontom ahwa wa sɛ hwa obepa hwa Come where we go so what budi na ha mi mu de don't go there come oh hwe ewiase ewe no ye wo nipa binum wo ho no ma oduru ba bi a nasem o kan waka ne sɛ nyansam de aboa no sɛ be ya ono o be gira ba bi a o gira ne bi di aboa no but panyin sɛ obenyansafo ebu no bani en kan asem ababa o ye otiwe ya na eme ya nipa ekochinchina ya ne niema ebe wiase a ebe kwatia no de akoso abaifo no de aso abonsam no de aso sunsumsam na baifo bi na mahu anwan na de na eyeme kwame utie ye nua bayin nsem a woka nyina wakeka ne nsem bebre de aguo na utie ye papa asem o kan a me ne papa na kura papa I think obo no bayi tueku no kese papa no bo no bani tuo no okuno eza positive zunyano ete no nti emra no nti a mo tena ho eye mo niam afoa bobo mo bra bi a mo pe a papa yi kasa wo se ne ma we se no ne nuanom bi aka etimi ko fatu twisi ne su ye baba otuaku oti ase na bo mbra we num nyina wi abenya odifo bi benya konfo bi benya malam bi aka cho se be ye na ya wo how dare you oti ase wan kasa wo ti wono akwa oboso so akwa ye oniema ama wo se influence nsuo no nsuo influence ekra nsuo na akwa bosom tom kremu ono ye hwan owe bosom kransa tom kremu topo so jitum wakum krofo ayate ti kwa me wo hwe niema ye nua ba yi kika na wode ho sobo akwa ne papa kwa me ayo ya se bible aka asem bi o se do dominator anasa ne nan ne kania bedum awigina kete wo ya papa saa ne maniema wei mu papa wo fa ni die ma no papa panya watena wo se bi kwa me wo tro se wo papa ye baifo na papa no wo ani ana o de no o de papa na koma mu wonim so ni hwe na kwa ma oje nkura na eduabo asantefo ngoma etrensi anche mu dunkron wo se panyi no bosom what a word huni valley panyina no bosom sabe o papa bon ho ban ahwe watetew amo aba bedru sabre wo to sesi ya wo hwe wo kwa bo read no hwe ne ye o read ne din a wo betra wo hwe abeka se sunsumsem bi na ya no what a word but for me and to me enye sunsumsem kwame adwene bibi nkoye wom ababa no to no yare o yare woni high fever ya manfo no mudi oni ukun ne ho be ma na onom sa eya futuo empa boy akokro na ukun no se fa na papa me hwadwum timsem ne jan na akofa na chi oso akwa ho dua dada ato na akokwe sa niema we nyina na se china no tom kramo ebo na omo adwum yade krenkretisi uso ana wankasa akofa yade bia na papa ya watiwe na ade ho so bo akwa no papa wonya baifo wate ni pensia ide omni osi ni pensia na ye no tina me cho so yare no o yare high fever enipa do sa na wahwe wo o papa kra otibi so ne saka ne nsa minia ba wo yare wate so jitum hwemani me papa osi emu an no sense ndedem oton ade anto onjintum no kwa me no ho na beto bodani ade obi obodam ho na beto na ade
enyimire na uhwete na ayi kakra fa wo no na no menam ayi krofo me kwa meti kwame man 50% say na go edem sem de kwame nso atiafa so oba mana tum ti obeka che nse bia zuzu konkron ka che no so ti ase enti me ka che ni aba nyina ne se oba bibi nkoye te ho ase na ye mmoa na adwene meto ba bi eda adwene beto ba bi eda wi a kwame ono abe unsa afi bibi nkoye na mese papa se mu ni akura ne ha onachi because na wo no watete na fira ba emiri ba bia ba bedru ba wutimi se je sa na otie bibi na akọ bibi akọ wrong bibi nkoye ana ama na yesa enti mese papa se menni di akura ne kanachi pia se kwa mo ba wo ba tete ba hwe kwa me se de wo ba itie enu anadwo 11 wa pon ko dufie na akura no 9 o 9 so ma kwa ma anda jiso no de darma ne dance na akura ne panyini o ka che o se hwe wa o ye be for me nka se papa ntimi nya ne ba ebetime si but wo hwe ne ma ekoso nyina na a chese enu aba no wo hawo onto no boase na omre no wase na ye mmoa no na enyi sa adwene mu hawo no kankran na aba no so no yi firi won wi a afubu sa adwene beto ye o to ade e beto okwa awade ebeye na osiesie na dwena enima nyina bekoye de amano kwa mmeda ase kwasi bo for me so mmeda ase nyawde ti gbogu yi azo amazugu panye gimi awra la siasio na awra dadamle dani azo awra la siasio na awra dadamle dani zuru goronya makba zuru goronya baroka donya awde ti gbogu yi azo Zebele ko dunguno zo ayejima amuko dunguno zo molai do ben Kevia probit enko so hene krobisu ma hene o shikrom ani kokobra assemblyman mo koba Degon mejoso yo yetiwa na asema esi mathematically ofa ruler na ofa pencil na the calculator kanwa ko insani anyem na yede fire service ni a obedi pa o mpotemu ugugu so ama bosmo de ni koja ya okope ba no ho no ama be wie ne dam de gon onhwe ya obeka kwakase enu aba ni suban kotokosi wo dia se firi menye obi di adwa na obi koto adwa achi obekom no na humbi ene piepie enu aba yetiko ama no koye sa nyamna se because sase mu emi tv da Ewiase Mu Nsem so nkwa na nsem we beti 7 pedias akọ nsani wa bokura na watimi anyam na yire o ode ne buro na anyam na yire fire service ni a wo bedu pa he de gon yegu chi krom kwa so me contractor besim so mo pedan okromo de gon me mom kotra adwo so assemblyman hona no mu firi be ya adwuma no assemblyman ya mu obi adwuma okro bi mu a de gon adwuma no hwe so nyew obi be ya wiring ansa na adwuma fo be kono manyenye ma be 10 obi be ye kwan obeja ho no no so anyem ma be to Tamale stadium omusi de si ho China foi no mo konyim koda be nsia awfo so mo nsa yen kono mo koche China fo no la no mo nyina app on say asewe ya o mo nyina nim se ya sewe no mo jamani kai obendai na eno eye den sa wo fire service ni akodipa o mo koduru no ma adwuma abadia so mo nsa ne de nya no mo yo kromo ma ya no ne ebo matere aposi fo ye bi immigration fo ye bi chese China for create to good e we import suban sa no mum na me de me ka ko wie se ma eja me de me tufo na sa asam ne je no edna me hwanim te sa ba mmobo me hwanim me de me mu aten me yu aten se wo ba ifo a difo Joshua wa ha onzo de me ginidi Abranje mi betra o se nya ba ifo me nya be oduru ni wo ode bu edarija ode wura ode tua no afede na no kure wom obeka difo Joshua odi ni duru onum na o so nka no kure na ebu edarija unhum yas na de hye to ewura ne to na munum ni wane yamu a na obompa elila Jesus wo hu ana afi no kure no obeka eja bibi wo a kan ye ntie na mini aba me de he edam na kakra bi no atia so na ne namuram tete haban so mfa mafie no asa agya agunwura mu ha teze kura wo se ekọ no nsem a kan kura nsisi so no ze kakra wom ntimedie me ka chew difo Joshua enim ni otinu ye wo kọ no wo so hwe ye bon pa ya na ze the Bible I promise on my own na da akoko so ye kwa ka ase an na me de bon pa ye edam ni bi no hwe obi abodam me musu atam koranda
dodo na ta etam bible de gon abodan dodo na bible obekọ ne kura Mass of Joshua asire wọrun zo wan kan on fan preach ne kura no ya ne kura mo ye den media oba bible no de to anya ohwi sempa na ade bo abetun de kura ope kura anya dressing bag hyemu a eyo bible na se obusu se ade ya me kenkan na me de abompa na obusu we se ube yi kura kenkan no na bo nsam obe ya se no ayo hiani sanasiwu no okwa aye na se a wo free ba bi ojan ne kwa aye na se kwa anwa te se de ode ne nsa free na beti be wura no botom aya tententen eti bible no ba bia se me kansi su dia sampa na ade babo dia fakura ne kwa wa edam sunsun sanso bi no ye sa ya free na kwa ukoya bible no fakuta na hwade abonsan be ohu kuro bedwane na ba bia se dia so afra so ntoma dagon media me kansi su dia divo joshua ukono buano na abofre ohiamwa owie se de nanim ayebo saa menyi ni so otimi didi kura otimi didi unya bufu otimi di oze untimi ni di nya hwe wate emfiri na nkosi ngozo oze obizuka oze ase aja uzu se oye babu no kwafo oba no oze ga ni so babu no kwafo kasafu ashem Savaje ni anke tani ngoleta babu no kwafo wodi safwa enti dago medima anusi no media de make kan se hwe uwo fie na wutia nsem bi se ne de shankwa ntansu atu obi na betimi ato saa me nambo so me peba na sabo so me nso aponche nyina waje me dividaw sabo so bitimi ka se emfa aponche minim so odwa na ya yaje waje aponche no we de na ne kon ne do mate ne kon ne do me da se assemblyman wa make you point ogoro mu akwaba ogoro boko ko se bonu bi me bondi kan asem no wo pemem be de na na sefo ne onya mpanifo ba kroma ya na mutini panye nya ho to ba wo ati obisi toli master ogo Fantino tayini aba be friend Rosalinda wakanche go msinya mi aduma ifiada bonre ene aba kudi na wotweda Fantino tan wa wo se ba mu yelmono mo san Fantino tan ma otum fo ma mensen ne opposite ono yini aba Rosalinda msinya mi aduma ifiada na bonre ibidi na wotweda yo didi kan yini aba alitsemo kikano ya semo ha atwin yin emanu the storyteller Ritabo Bonzi nsɛm a ɛnua baa no mu ka no ɛma no nkɔ sɛ mmabaa sɛ bi ɛma ha adwen kɔbɔ bɛyɛ kɔbɔ papa bɛyɛ sɛ bɛma ne sunsum kata ne ba so ɛgya ne sunsum kata ne ba so mma onyame de wobɛ wiase a papa a ɔde wobɛ wiase no ne sunsum kata so di wakyi nti sɛ ɔkɔware a aso papa tiasi a o papa na nyi witiri nsa o papa menka se papa bi ntimi nye ne ba eja no betimi eja mu de ne fam de bayi bonsam munye bayi o mu de ne bayi bonsam ankasa o mu de no e bayi bonsam menka se be eja no ntimi nye ne beto hwe wo de no nyamma o kan ni bana nyime bi onu mu a eye wo ankasa na akofa hawo e de abra wo yu papa firim osoro boado boano osoro boado boano it is so to Ewiase na wa dwene se aha me de madwene ekoto papa mami empa mesi ya mi amoa obi be ma wo se numdie num uyo ba won sei uyo ba ho ofe yareba nipa so a emani pasesa hwemini mababa wabi owo wawo ne akora ne nya na wotwe no ohye nachi no de ne nam wode ne benanti saa okumati kru dua mu wode ne ko bi disco nyina wode akora ne ko akora ne ho fe papa edu de ko che so papa na ye wo o papa no ti wonu mi bi ono so bra wo dwen ne ho akokora ti wonu mi ebia enyi sadwene woni tirimu oboa wo se bia bituma boa ho
yen nipa aba ne yen pese eja ne babuaye se nipa makoma nsia omo na eye wo sa omo ye wo nipa nsia no se edi apa na omo ye wo da akokogye akoko ona ma uti enkomo wo tirim uti se abi kasa wo tirim nyimo bi kacha wo asumu no etu fa ne se we ne ye nyame amoawa ensuo kra da okra wonu nsu ukrom kra won ko ukrom baka ukrom abayifo nkwa na ho uye kan we de wiem so bi a wokram but aye yadre na abeto so nyame ntimi mo na oyimfiri mu ene here okay enti fa so bo ne mo papa enfa so bo mo obi eye nipa abrabo e won tika je se enyema pitbisi ya brabo mu onyame makwa menyema pitbi ba mu but o si ko ai me ka se mo fa se Yesu Kristo o bi sa ne se etiwei ade esi ni eye na so se ni onyankopon menyamere bedadi dra ni papa na e bona na se ma me na ye boni ana na ko fa sai na ba etimi ni ba mesro enfa so boni ko boboyi ebi kura na twhwe onyame yie wati twhwe onyame yie enfa so boni mu bi o transit se onyama kokoso wa brabom enu nyame ya ebi betimi akoso de ma hwewe de bible se so bato mu na se fo kokko ba yina ba hunu bi me mo boni pa bi din kyerɛw o ja se when onya from odem a ne ho beto no uyi from odem an my wapo ogoro ni pass uyi from ma ogoro aba se me ka kyerɛ no aba so se him ne to no ogoro ko fa sam ka se da ba me da ti besere no o hwe ne nyama yie na se onyame timi bo wa betime from because what do work so abla bo e de tuchacha o ko fa on na de ma mate e ko fa asem abapa hwe so papa duminwa me kan kire wo oba blessing obi o wiase bia o ma me duminwa sa awofo mu ba wiase se mu duminwa mate mami we ko de sa so de so do kapakwa yie mate agora me da se mami enfo esia na oba ni timi emfiri mu me de ya ka cheche ma ontimi sem chia no ai ontimi ya kan sem chia no ya kiasi me hiani ja ontimi asem oh mesi ya kan sem chia no me ka chere ya kiasi mo tumi utumo na ndo bi me chia no o chia ontimi me kasi okay ogora na o te ne gano didi ne hunam se eja manso ai sabu joshua makaba yaunia sofo na umpom nyame adome ho ye pa yo what yin semi di mami akasa papa yakasa se na awura hunhuma hu no jawus de kan no papa ne medical papa ne choma ne ba no on fa ne ba ne bon nche no dia ba fa ne bia nya na dwene a modonchi bia si wa pa be bosumi nsie ne aba wi ba ha abodam osne papa na ye no bo apa somwa remu a bi se ye onamo yare bi se sunsun pa no twa no ya ne kwa kosa ne yare ba afi abawe ba no wasresa kwa na o pa so ni achi enye de ehu bi da ni dodo na bodam on pese bo hu ni maame obi bodam on pese bo hu ni papa no kan sembi ene ba ne sa ba yi boni asmes na because o tin ne wona sum ohu ade o ne ni so abawe de otiwe de ne de no kra de ba bro sha ne bokra signal ama ehunu sa ade ne jana no enjoy we obi ona ba bro sha ne body na wa ehunu sa ade no ne tiom ne nyansa ye nti enye papa o ye beyie ene hia na enye ne bosmo sa fan ko so ne hia wa ne onya akwa abadeda megidi se botanito mba so mpoje na meboa sanity omo pa ho tonton ba ha okay and papa akuma to yem o be bona ba ne bona de enye ho kra ade no nko yi anko mo be yi obi onam na ba bro sha ne bo e sha no fo ho de wa woni tua se ene ma nko yi ndika akuma to yem nyame ya adom na obe ho matene so ma oye gidigidi fa ba de be bo trim ni awo ken se nyame anko okun a friend so I na sister her body or let one officer no better no me to sa home ne friend so
Say yes soon yare, say a high fever, say a hunamani yario, say a soon yare, Mr. Joshua, let me them in Fahon, say a soon smo, say a hunamu, as a prepoisio, say a free mo, made I saw Banaton yet Naba. Okay. Tiawa, and one going to maybe you number no. Melamania 020 020 42 30 009 009 020 42 30 009 0540 44 70 00 0540 44 70 00 mewo atwema twede so besi wo Joshua Junction mate so Joshua enyanko e se ba ko bi wa se no so etimi diagnose ro wono nso obi afa ne yire wono nso ko aduro so woko nyina hina ma no ako bodua oko antoa to sanko poku grom ko bodua Ewiase asem bi esi ekira asem na esi ofi ha so beti na kosem Ewiase enye de kra duabo basa left right center chese woduru ha wonti ase bla sant mewura so abraduabo enso guso ayebreko obenden enso se fata se no nso yebo ano wan hwe abone betumi asi ne moye ntomi kai ne ka Dr. Mensa so ye simedu pa ye ba ono so na di nkomo ehu ye papa ono so aka na wahwe ne nkwa ese buano obani kese mu akwaba dagon mejoso Dr. Mensa aseni edui Dr. Miracle Dr. Wonder Samenk Redmem and insanu adwuma sana ka chama mfo 8 na nyino Ewiase Mu Nsem so medase Dr. Mensa Herbal Clinic said the dagon edika aka no Dr. Wonder Dr. Miracle the herbal professor edurowura de ka bibidure de sayare de a waye adwuma yi de a champa se wonim de na wabene mu pa no krani na wotu adwuma Dr. Mensa de nikotwi no anodin ehia se obi o yare bi ha no bia be yentem na wabehia Dr. Mensa na se de da ye ka no yade na ben wo so se de kra enba Dr. Mensa ni mu a na waye no fefefe kama no wayi yare ne fi ho ama wo ho ato eye bibiduro na Dr. Mensa de yejuma nnua ba nnua hini nom nnua no ankasa na haba no ma Dr. Mensa ka bom no de atu yare ase de eno ne adwuma Dr. Mensa ye nkutwi enti de bia bedu no yare bi titi upi yare bi how kese ye kan bi odi no bi aka ne ade nko ntama ye okrase bia yare ne nyade ye bekọ a uhia Dr. Mensa se Dr. Wonder bamu na ayeyi sa no ye no enam so men ho dance ye de yesi ye kan adaje kra bebo santasi kotwi na Dr. Wonder bo ye ne Guinness de pudin hwe ani mu nti wo a wo Ghana ha ni ba bia won Dr. Mensa won krobata no sa edu 10 different branches and Dr. Mensa wo na ebia so eye na djuma kama dia aka wa ne se obehwe chi kwan na waba wo kuma seni asantamanta mu ba bia dia obeba kotwi ye ne Guinness de pudin hwe ani mu na yen krobata wodo a ye wo Ghana ha nyina nso ye adwuma da bia every day da bia de be chi bia Dr. Mensa ye adwuma ifa no pa no so ne fa ekusi enwumre nunum memni da ne kwasiada e no pon no miensa enti hyene nso na baby awo bia no kwanwa Dr. Mensa toto ne se clinic ni ye dudie bi enye de bi ben na de ben no abowura ho ayarese na apie dom na edi ho adanse wona yade bi abo mu na wo mu de achi mu hu so na bi pie Dr. Mensa Herbal Clinic Dr. Wonder ache sampa o yadrowura no sankofo no edi ho adanse na yesi ye kan da ye bebo enye Ghana hanko womo a womo ye nua no mo matu kwan ko nkrofo kuro so ebo bra ho na yare bi aka womo no nso Dr. Mensa won shepa e masafo di nyina eno ane se wo de obefre number sam de betu dwa no ofra ye no di nkomo ni no ye hye ba bia wo bia no ye be send nu abro usaka na ye kire se de obeye no fefefe kama na onso unsaka oyaresa uhia no sa na Ghana fonso enya ayaresa omo muti ma clinic kra no ye hye pama woma yetumi kofie afa ni se home clinic eno so ye bo wom number si de uhia numbers no de di kan 0271 173 551 0271 173 551 0271
173 551 obetim so afre 0245 958 768 0245 958 768 0245 958 768 number C ena yedi yedwuma e wo Dr. Mensa Herbal Clinic emu bia wo frɛ bia no e bajo so na yapoa wo yare no de ba na ahadwene isanse bi ho a na wo mo ehwe okra no mabre wo mo hwe okra no mapaba itiba ne sa na so bi a yapo ena kobase yare no yedo tia ne ehu so a na mabambu krampo yaba tumre bia na wo yare na bo no kra na afi de ye wo se ka wo firi wiase kra nke na wo pagya wo ba de na bo ho nka wo kunu ndi on kwata ne ho wata wadu huni ne mekra wo nua panyin ne ya agogwen obe akosu be se pe obe kra na makọ dunsini ba ko bi ho reference aka makọ jeduro wono hwa adamfo me de be edwa no odwa aduro ba ko pe afi na basabasa ne wo ye nyina brase onua fira agogo be se pe na aduro ne ma hye ama no wodwa apra ko pe he wo fa aduro nyina ko to agu okoto aduro agu se pe no wo se wode no oba sofketo ho bedru sofketo ha de chem bedru sofketo ha oni ho ya mati ana se akoso inde no kwa agogo wata wadu huni valley hono wode oni aheko afi o ha na ayi Abraham firi agogo ho aba kumase ha afi o ko ma menchen o ha ba se be hunu no wa yira mami firi nkuransa ba kumase ha bedi na mienu chinipe ansa na ye hunu Abraham no nemse nka beto no ba konkwansa wo so wonko nemse sa na ete de am ko hunu prosifo na nka baba mam kware na ma beto na ko na fe me de no kwa ye ho so doctor bi ho no akohwe na dwinim no wo se dwan firi honom wo ko wonua ho agogo ndi wo ko ha agogo ha no wo de sika so akọ wo wonua ha atwa ne ha sei se ne nka wo de aba ekumi no ne akosu yin so wo firi ho no wo dwan ye no asara beto ne maame ndi media minim se na dwunum ka no wo dam no wabo ade mo timi to wuram na mi kiri pe no mi nam wuram Adam metiase ya na se obai na hwenya no na hwe na okọ tom kamu wie ya okọsere ne mamiensa no hwane ya so miensa chi onyinsa ye na okofa ne kurachi ode nyinsa no nyinsa no akofa ne kurachi na tom kamu abono tom kamu kofa adam no bae tom kamu no bono okay tisane koye ti munya baifu amoye no enya baifo ntise bam sa wo so de dua bo nse chia no o de sika ko wo bi die bi no ye se oba mu hia oba mu se pe na wo to wura mi hia na me koche no wo koche ne dia wa wugina nche bia wonya ba bia o de be boti makun ndi kwa sa de be wo sume na menya kwakora me ntra ba bia eje ne se tom kramu sa ne manyina no se omo jimpata ma no Brema no se wonde odem pata ahye nti na 57 your cofa no so oba hobi 57 ne we ni wonua be kwa jiska 70 million free fire ni yeho so mfanya den ne ba de ba ko bo so so kwa ye ho ne mai woni wonua ta no okay nti me bra ajam kura mi nimu to mo ne me ko tie se be san be kwa jiska free fire fo wen ho apana wa nipa ne wa fa ne mpran wakwa jiska ni honum e de akohwe ho yade na sa ho beto di oba no ko bo adwaman no onyim na wanya wo so memia bo so miensa no de koyesa ade no ofiri okuna chi ni o mo dam tom kremo ne bo no tom kremo ne bo no mane kakra na tom kremo ndi miensa no yade wa oni yade ba no sa sembi wo mu dia mi ntinchire tisame o tio ka se o mu eba se eba o mu na aba o mu na aba nti eba obese ne masie nyina what bam dia say make us say yi fa wotimbu buwura boafo ne betam fifi ne ba wan fa microphone na mo pay obubu wura na ode ahyehye ne bo say make us say kura he ode babura hye ne bo otiwei babo hye ne bo wo hye ne bo tisi otiwo ka say bibi hye ne bo eno ne na shobo bible babo shobo adan otinti tiwura nyina afra ode ahye ne bo adan me pa cho bible ne de
Tama ya lene stati nyina na ye mempae bo na me bo mpae nti me the Bible ne hye me bo na me papa ka je nse me be yie ne hye Bible nti omoje to twene me ba ni ntane Bible no hye obodi nante o se Bible de nya de boni Bible nya de boni de ba me zim nti hye obo odi nam ya okin kan me de bo mpae e bia dru bia no no yi no bo mpae nti koteshi bana o just de bo mpae no quotation e besi mitimbia mitimika da minima de a minima de onkos minima de abam de otimi kan me ba cho me kan ba me timi bia me bia mfimfin na me bon ti ko bia sha obo na de nam anya hwe mfa se bambo ni nyina ya conclusion bo a no nya bone na tumgra mo de ya mfa nante ho Pacha hono de ena meka se ma asene ne tu mi fuma me ko na honye bia manage hu senka me de ho be me yi se mate me da ase ti de opa kan nyina se wate se otete won papa e bam sa na anya sam ketua oni kokru moti a kire wo de aba denchi no oni aba ko de sika akwo no nyina hu yi ambani ni ofuna umsebenzi Matota Enyansa for us so live on Nhyira 104.5 FM. Ewiase Mu Nsem ayesunsum so mo de headquarters ensem dosopo ahemfie ne ha. Yene TS na kote binom yene ka wo mu yene aja santema aboso. Me de aja usu mapo kontonchi obo ehia kumana na wakasi betuba gong jatani nie. Me bacho part 2 na ebei. Abani mo kwaba. Yeah, aja. Ati say yeah. Your friend was saying Sayuba Mohammed. Sayuba Mohammed. If I show you Denny. Yamosi. Oh, okay. Sayuba Mohammed. What did you say? 75. 75. Hey, sir. Hey, when you need. You remember now, yeah? Me kuya. Oh, hey. Oh, Aurokurum. A one out. Patwai. Yo, me hu se samra otu e hu talk kra. Asa hu mi ensiso. Kura. Dana yo. The woman is Mitima Kurase. And a madam for Mohammed Rashid. Ba me hosa. Na what ya urokurum ekurunum. Na ba me hosa. Ope babiatra. Na odi bade. Namsi yo miso mene mi yire na wa ene me nkola nti se obaba eba bia tena di bade dia ende mama odan ba akona baba tena se yi na bade no ene ye nti me man dan no na wadam sa odi kona ba sa dakoro me ya kwa woni me yire ne eya no mini nje ho ana mka kire oba no sedia wo ye no mpesa what a word huni bali we mo sini dia na anya me bosua anya me bibia madam for nti so ne nante sa nante no a na wo ne sire bobo mo ho sa mpesa nti me kan sa kire no eni na dabrem nam kachire no sa ade che ya onene mesumi kwa majima mo no so kwa ya obae no wakachire no se mesi ope no nti wakachire no se mesi ope no nti mani ya yisa mani shan bi still ya sa na we na mtete wo ko hu wo mba bi na wo mo gina ho e kasa me so masie me wo e kasa nto mo kasa na o se ya wo hu line no nti se me mba pe kwa bia afiri hano akwa ba bi nti me firi akwa ba bia me de mba wa me ho na me ne o afiri hano no ba ni si yo wate timba fie no mamfan jano meso mamfan cheno na menene konye na wede sada no a na wo pake ne nema e firi ho timi aminim se o firi ho no de asem bia ni ho bio
saa meyere kɔ nsuo a nsuo no ne baabi a otu kɔɛ no so ɛhɔ bɛn ekura no na ohyia ɔbaa no na ohyia ɔbaa no na ɔmo fa plan a ɔmo bɔkɔ nti ɛyɛ saa na da korɔ ɔka kyerɛm sɛ ne yɛfunu ha no nti ɔbɛkɔ mankranso doctor na ɔsi o MCO me ni sikande so obenya ka sika kɔ yɛmfuna ya nti wɔkɔ a o insurance o mbo hɛ no nti me ma no kwan e ma no kɔɛ nti ɔkɔɛ no tada no a wa mabiom na MCO ndi ade chi ambato ano doctor mo ebia omuko je no to ho timi koe no eja manhunu mi ko doctor mo manhunu ena eyede omu kacham se sise obi akacham se madi ohun se Muhammad Nasir ene me bana Afrika no omu ko babi sa meso nkola ojamene nkola baako nnan ojamene nkola baako nnan na ntebasa na mi hu nkola ni se ya na mi ni suoba mi hu nkola ni se ya na mi ni suoba na mi se ade nto anyame wo ho na me titi me ho sa na me yede me ko bodia mano na ko bodia se me hwehwea me yere no mpa ono me ya ono nsan nko mani na me san ko baakum san ko boy me ya ono so che na me ko ekuro bi ha pokokuro na mami bi so kom na mko e ono obisa na mi ya bisa wasimba hunno na mse sadia wombo dua mami hunno na wasabo dua no dua ba me ensa na ya honum isu nchitin no isu na msa bodia minu Ibrahim. What's the first Ibrahim? Sayuba. Sayuba. Do you know born saying? Do you know? Born say me hwehwa me yere no. Me hwehwa me yere no. Me yan hunu me yere no a baba dase. So you could just on show yere ma. Ai. Hu ba na baba dase. Ai. Nse you do na ko boy. Ba you dua. Dua. Ko bo dua. Asemo kan you dua. Dua. Born saying? Born say me hwehwa me yere. Me hume ya hu ba no a ba ya de baba dase. Be nyeduabo. Eduabo. Nyedua. Nyedua na boy. Eduabo. Na eduabo. Didn't you eduabo? Didn't you eduabo ni say? Me kontoa first one. Oh so can say. Me kan say. Me hwehwa me yere no. Me hwehwa me yere no. Me hunu me yere no a baba dase. Nse wanye duabo. Sayuba we dua. Boy yes me ban ma chire mu ye wate we nye duabo. Right. Nye duabo. Fosua heba hono makodri. Ya sebe ba ko pan pa cho sentimental mu etu yade ase ani fosua heba. To be anto mika no kon yade bia won ko tu ase ententem. Wona ko fosua ko bites abadwa so ese no mbie na etu koko na se woni wisi oyembom kru sisi ya wo ya e pa cho be mantimi nyina so a ye fosua ko bites na make fama wo fosua heba mixture em wonu matoso mo tibie di malaria na ye free otipa ye nyina transmogrify and disqualify efina kwei edi ba ko basa de ye fosua heba to bia enhye no so du clinic on mo e pa cho
Mema won't mean so stroke, stomach ulcer, hypertension. Nina, ya domina yetu ase e wo Fosua Herbal. Enti yomodi ya himachiri kwa ebuwa kwa macro ebe ICGC sorry no and afi enkai mile 7 to Fosua Herbal so ho. Your numbers ni 0548859799 0548859799 0206380067 Enway Confederments calling at BT Royal Pidanka Misty Sandora Fosua Herbal so sabeke bi honom last stop yade bia last stop and Fosua Herbal to be anto meka no kosa no de eno Fosua mojo enanwumre Franco asen makodui ye phone papa fia ru phones de mini Alcatel Apple Tecno Samsung XTG Infinix Nokia say esumo bruja ko chusu de nyina ye quality phones sans ye Franco dine da so your satellite TVs in the sky with Asano esumo bruja de opet kotomati accessories your pen drive smart watches car chargers phone chargers say esumo bruja Franco si afiwe se onti da hono se koto ne nyina branches baku ensia Kumase Jabancha ope and afi challenge bookshop also branch back ho na Adum Malcolm enche Prudential Bank Sharimu na fe Kufo Clinic enhwani ho kajetia and so back honum Franco and no open information be a check Kwame Gongu ya on the after 0206310483 0261586124 0501525698 0206310483 the total is 0245232091 Franco phone papa efie Mastercard Foundation on the Nhyira FM Silver Sankabo in Chemonanse COVID-19 edia himpa panifuku so a dago no so se benya dru nenso se beye ne mo kwa we fasora betua boy ne abusu nyina ho ban Africa COVID-19 ho ense brano be hrensa asanitaje ne kama na ye pia she nose mask uko dwabo ana uko nhyemude bia so dem ba bia se tete yentem nti the power no ekra the power is yours to be answer no so no mo no ban Africa COVID-19 ho Sanka boy in 104.5 FM the Mastercard Foundation say your family Montobia and Shannon so COVID-19 ko da so edi himpa Daud Herbal Hospital 360 e on sano juma oba fa 80 ko e ma fa 80 ka ho 360 obi ansisi obia na mpaso ayede Daud Ointment wachi kaso wachi bremo hunami sa kruchire amfer was sancho de dwiba nante mo propro uro mpabo anakama diko pabo mu bon part se dawa aden ko yekura na de shenko de so nkrama na diko ohia Daud Ointment about for 316 go home unifidu mi ensan pa chonso enko hu bi enwe Misty Colinac Tani Heba Apidang Smart Heba have may asafo miamia hodo esumo eta hopo to say acheka na paya no 360 capsules and Daud Ointment na me kan fama wo dido 0241 244012 0241 244012 0201 681717 Sisi Nadia Wom Canada digital satellite a crazy promo ye Tony Mana Kosi Brunya New Year Nachin Hua Sanse we earn some depa 55-inch for smart Android TV and 3,000 to say a year 2499 for the bakwacho free to be Tobiano or Cheba Kwaka home to channel so the business I work Kennedy Australia tabletop is a year 549 double door 749 Namidago Noswa ye wo a year standing fan rice cookers vupanding machines laptop ahodo namenta hopo decoders ahodo Tobiano Kennedy Air Chelbako Aka home Family Plaza Adum store number 21 and 22 and Wakabum Kakakadi Dijumana Swing and Agro Odikra Patas Main Street Adum House Police Depot branch Bako so honum and Afe and Kranu branch no Wager Old barrier traffic light junction up Kennedy more pia for more and wati pusu ahmani ni nkobo ewo 0207 653031 0207 653031 and 0243 074730 0243-074750 Kennedy Digital Satellite Angel Dominion G4 Joseph Mensa the Angel Protection Oil some 91 and 23 aba obia hebi mpatu yifre busuanum warem semsem basa de bianto kona siesie no yade kranko tuase yefimu na atobe wahina sa spiritual attack nyina transmogrify no kwantu kwansia ebie kwantu kwantente mazo tumiti kwa wate na open favor SM23 and I say koto Nhyira FM bi ha Germany Frankfurt no afia Peter Osemen
Mensa, US Virginia, Roxon Elho, London Mitcham CR4 North Lady, Belly Street 919000 Gent, Isaac Yabwate and so on. Kusia Odi for Joseph Mensa, our team Tabu Bola Junction, Edwada and Abnada, Nkoko, and so Nkra Amasama, Stadium Jarvis Road, and also Yawada and Amenada, Nkoko, Trado Salvation School, also a question Bia, Odi for Joseph Mensa, sitting in Casa, and was 055 4477 959 0504 60 4122. Timalak, home of quality and affordable fabrics and accessories. And so na ko diagnose ko bonia ko huma ndi maniko yepa DF nkwa. Kente a mepa cha unhu bidda ya me kama bonyire kente efe yepa. Afe GTP, your new style, Dumas, Binta, high target, polished cotton. Me diagnose e na mepa cha your laser, your shoes, bags and accessories and na Timalak asye ye. Cotton ma free 300 day kono e de bre ofie pe. We do ofie pe and de bre wo asama mo pia for mo achede. Timalak or inside Bonsum, Pentecost Street, Alpha Beta, Brusacrum, Erona Behum, Muyagmafi, Dwada, Copy Minida, and upon Sonifa, Cosino, Siena Timalak Atum, Namatni, 0249 013 177, 0249 013 177, Timalak, home of quality and affordable fabrics and accessories. India Spiritual Doctor Prayer and Healing Palace. Ona, Odija, Estruja, Eka, Arabano, so Kaino, Koda won't mean Casanasa, won't mean Antia, and Kuda. Be wu sesi a se education na mobua ntwebi ntwunam bia ko India ho ekro ne be wu yefrum na to ampa cho ahina sana ba wo wudjon so kata so pani enkoye be da ko dwabo pomodi akọ India so ye be mantimi nyina so bana kase pa kama de se VIP no te se timbedua no gonoria se fele se nyina obetu ase Warem Samsam Wako Council Bread, yes, you are in Yagu, India by Council, promise and fail. Galam say for us, see, oh, Sika also, ko India, or better Sika also. What on some tintin, I caught no tunes and I say, love me alone, Obano, Beman Bedon, Onobia, and Kahu de Grada. I have Mako bin 80, Muni signboard, Nipansa, Yadamu, Yadma Yawada, if you had a Miminida, and I quest Yada, phrase 0240 55 36 82 02 08 297. 825 enchena buafo esu ebewrem sayuba mo akwaba sayuba yes oko bosom no so anansu no so ekosira ade so de abode beko enye dua na akoboye enye dua bo yo se kwa me go mitie no makọ esu em se asuo ebi a me ton ade yento bo me nanye ye eya me be da se 500 me ko bodua to asoma me be ma no yire dai me ne dai uko pia omoso dabi na uko pia omoso oni ndai wan fo ni nso nada mo owia ni dwane na okọ en ni da abeda hu onde so na oni ne ko na de obi eja oni no kura ni ewo ye ei ono ni ko wo yi na san ko na esan 8 oni be ma no wo san ma ko na oni wa wo san 7 ti 8 ni ko pie free no wa na bai sa ko na no wen una hwe no mina mbe no sayuba nti uko antwa ena akọ nyina hini ama no ena akọ pokukrum yo to aso yetio nti eba sa no yedi ni ko ni papa no mo no me bra no ye sama me bra no mini no eji ni ko e ko ma ni papa no nti edi ni ma ni papa no otena ho a wo sa akola no nto wo wiye no afi ba ko na omba ise aja yina ye busiafo nti oba na ye bone a yina ko ye busiafo nti ye nyade oba na aba pacho ama ye busiafo no nti minuanum so aja ye niaba owo ho ena umuso de wo yawo nti ye ntimi nka se wo ye bonenti ya pamni sa nti ye de umupa ya cho enjeno sa ena minuanum bisa me nem sa ye ina ya sampa so mo ya se dia wo ye no papa e betuma jeno
ɛna wɔn si daabi me na ɛyɛ me dia me so agya nkɔla ne nte nkɔla bebrebe wɔ tu sa akɔfa awadeɛ bae nsa akɔfa amadeɛ bae ɛma wode aboadeɛ no kɔe mamfa nkɔ adɛn mamfa nkɔ wakɔ antoa nyina ma no wakɔ hɔ wakɔ kurom mamfa aboadeɛ ankɔ mamfa nkɔ sɛ ɔhyɛ bɔ sɛ ɔyere san ba na wohu yere no a wode bɛkɔ wamfa nkɔ mamfa nkɔ nti ɔm na ayɛ wo saa sɛ na me so menim sɛ deɛ mkɔɛ no ɛbɛnya saa bɛɛma no na nim sɛ bɛnya bɛɛma no na sɛ wankɔbɔ dua de na anya no ne dua na akɔbɔɛ nti waboadeɛ a wamfa nkɔ nti na ɔmoyɛ wo saa no wode aboadeɛ no akɔ sesɛ deɛ mede akɔ wode kɔ da bɛn mede kɔɛ no bɛyɛ na ɔtwe nie wokɔ anto ahyɛ bɔ sɛn mekɔɛ no mehyɛ bɔ sɛ ɛnyɛ menam sɛ ɔmo ana ka kyerɛm sɛ mesa ka ɔbaa no a mede 1 million baba saa tam no ɛno yɛ antoa deɛ ɛna nyinahina ma no nso ɔno so ɔno deɛ mankɔ obi hɔ ɛsuo mu hɔ no na sɛ ɔkɔɛ wo kasae wohyɛ bɔ sɛn mehyɛ bɔ sɛ wɔba mehu no a mesan de saa adeɛ a mede maa no no mesan de bi adeɛ bɛn paano ɔhɔ wokɔ a sɛ wu paano gu nsuom no wakasa nti wokɔɛ nso woka sɛ sɛ yɛyi abɛyɛ dɛn mede paano no ɛsan bra no ɛna sɛ akɔ pɔku kurom ɔno nso woka sɛn pɔku kurom no ɔno nso meka saa tam no na ɔse mesa ka no a mefa 1 million bra sisi a no mekɔɛ no na ɔse ɛyɛ 2 million makyɛ ɛna adeɛ no so anya afe hɔ sisi wɔ ma sayuba nti wokɔ saa mmea baako mmiɛnsa no ɛdi sɛ ansa wode aboadeɛ no kɔ bɛyɛ 4 years ni sayuba na sɛ wana bɛwuo 4 good years nti wotena ma no nya wo wiei ansa na wokɔ hɔ pasomaye eseda pasomaye ya yele sayuba ya yele ya bonso la mo nan bonsia ti songma mo ha se me ho a kyereme me chini mani na mana ko fa reference ayurla boy Mohammed Rashid beyane ton faara bezin yemre awro kuro yina na yewo faakon awro kuro na me wo akurase ena wono so na wo ekuro mo nte wo hu sanna wo batena me nkyɛn ayɛ saa no sayuba nti wa nka wepen fo pana sakie ayo mpana sakie ba fo tande ka nento aso tande nento aso BBC ina kan ai friends condemn nti BBC ba fo yanko abusia ne se ensu papa bi odwase friend Aqua Beverages Limited what the Aqua Blue Mineral Water e dia ba ensu asese abadwa so amanfo enom enite na ebow ya sonso e dia fa eye mfidima sonso amhyese ya de bi anim na ebow manipadua no ntunya ahoden na eba ahomka so abamu unuma ede pa Aqua Blue Mineral Water emute na ede ye won sizes ahodo 500 ml and afi bottle and afi sachet one mu ebi wo mu udu traffic man no apɛ eye Aqua Blue Mineral Water to ensu kan for 0596994992 0596994996 now on mpanyifo atwetwe nkomo domino eba powder ewudwa so na saka bi sabre ya covid abai unya bi pɛ etu covid ase e de free ne peduanum na afi yade ahodo eti say diabetes stroke prostate and spinal cord na ha wo coronavirus ni nyina na ebre na se tu ase kra asaf market bi wo master rate one more abuakwa pure leaf konongo judas mas konongo
so hona Paulina Esapon ana fe ko adanse aso kwan so a ehon so benya bi ato ni wadi bi ase Nhyira FM security checkpoint offenso Gifrak pharmacy Tepa agenti heba Goso Jarvis Boache heba ana fe bibia ni Alpha heba na odru asimfo so a Francis Mensa drugstore ana ba 0209 949215 0209 949215 na ne Dominion Eba powder mpanyifo atwetwe enkomo na bibia akoso kama tien nana ya bi asuo kwabrachi pharmacy tepa na manyina enkoye nana ya bi sibra tia bodua wofu ahye oje wo ho anye asuo kwabrachi je beda ne nyina edi amaw mepacho tumrikai na kona na ya bi asueye na nana ya bi simisa se bia opiska wodwuma sem awaresem enkrata se wo abrochi bibia enkoye a mepacho de se odo to amfa nto a ebefrato tumrika na bra na asuo kwabrachi emfamu na onjewo enkwa emfa emfrimu na uhwe na chikwan wa agona sama abafoka Dr. Mensa Kewa na se wudru ufredwase ne konongo na eba wudru ajeso a na wasi woso hwe agona sama ka wudru ho no mpe na wasi ni junction ho na ye bi sibra amane ne tise kra esukabra tuje tumi anyame ede ahye ne munti obeyi ede afri ho ede amaw na momu abrochie na person friend na ye bi a WhatsApp number no 0557 0557 667 510 0557 667 510 nemum so wa abrochia mecho menyo age so wo taxi brofo akese ye ho ye kenkan brofo na ye bi si wo de brofo ba wo se wa ba wa ba kenkan de akire mo kase guso a se de o kanana me se no ate ase no reply o nemum so e afrefre a eno ye 0243134535 0243134535 now ne nana ye bi etimi atwetwe enkomo abusia tie itel 100 phones e wodwaso ye ka enye phone ni phone bu ho no ekuta wa ete se de se bi ukuta eye ayi ahabayire ubanu awie na afi ne se enkrampan enya papa phone bu ekuta wa na network atiko itel 100 phones wo dia ba itel X16 series na ebo chese wankasa ujina wonamo so kama na afi obi ehun say yes oyi ogboro ankasa etimi chewada bomode na ko shop bia itel wonum shops ahodo ni nyina kwa wo so pe wo mo phone fufra itel for wo mo ede aba no itel phones me pa cho ne bonye den kra fufro no itel X16 series 399 and no pepe itel all for everyone me pa chobo modia na itel ibi phones na wodi aba na itel 100 phones kama na kakazo de browser urade ko te na bibia kama ukọ baby etunton phone bia na tom shops ahodo na ebuso kra nyame nsure so beto itel phone number 1 Suzy Eba Center one mother mo the CB men capsules edia ba ene se obema se ojonso na afi o se ojonso timi nkonyanko bebe enkosra na ensan mbutu se nyankonton a na cheso yade se ojonso a timi obitim fasie enso ojonso na egu fom ewrade na abema nso ai se boho ojo ejinu nwanye kope CB men capsules no enu achi CB men capsules obewo hu na fefefo boa enkase okudra mfia ja ebusia ayesense mampoma yiwa ejire chi afefefe na so bi so awreho nko a CB men capsules be sisi oba wa hemfie amebia obewo anene den drum pemu a otiemta bobraje eje dabi kope CB men capsules na nyina abeko CB malakio me fa ho be kwa me CB malakio wono no mpe no se malaria typhoid be to ase kra ane honam yaw na ebia udi na kwa ye obi owro no shugu on man to mpe shuhye owro shugu se kim owro gu on ma sama bankran yinkraman ani fie ho no nkura na eche ka wo kramatimi ye dede sa wo wo na kram kope ye civic soap na fawro na ho de twitwo na 10 minutes time kona ko dware bo safi bibia clear wonam wuro gu pa bogu a woni helbia pharmacy herbal shops any cosmetic shop bia na chemical shops ebuso kra frɛ 0247111671 0247111671 na no wonom akasa ma otimedia mpanyimfo se na mo ase 25 years nyame ensham papa multimedia 25 execution nyame ensham yadamo ase my idea food lover special fragrance wise ebusuin
Enyamo ne mo emo ne de ese be udi out me say we ye mo asante mo ti asante mo de hwewam ya de bi enech emo udi a isi pisita de kamuto de ka rice water wo de kamo distribute so de nwa mo be bia food lover special fragrance rice sisansa no na feel Alaska Star Enterprise me pa cho wono no akwa akofa original wallpapers papa de aba edwaso ene say affordable and enfedi and say colors be our penno and popo say green and green, black and black, white and white. Nijina so debia. Alaska Star Enterprise, home of quality wallpapers and affordable prices. Anyone more now hotels, in restaurant, pubs, KJT market for salon, barber shops, Muntumika. Now open those for Alaska Star Enterprise. Wono ewukumasi. Edum one boss of family dinhwe ni mu sana wudru enche ho no anso wo sane Prudential Plaza edinhwe ni mu ana wo mo eben ho ntwe so wa enkran Tipton Lane wo be second more ana so be free 0554114878 0554114878 Alaska Star Enterprise, home of quality wallpapers and affordable prices. Anyone mo Donima Steel Complex wo madaroma ana wakwa kofa enchanse papa ye de bodan so ediaba Donima de abusua se ba ne se openchanse ya de bodan so a ho no ba bia se ode oni kire enye no nko a DSL premium lock panel wo de aba DSL premium IPR sheet what they about Eurotas what they about na tropical premium I alloys and galvanizing packet sheet what they about na and nadwa sabi ye de board down so enkoko nadwa enwe na chema won chense nense ye nsu nkoto ma enwunu Dominion Donima Steel Complex for woman a day aba na de atwa to kra ne se nadwa no se na kese inches bia opebia de boy yesu asenium ni nyina akwa what they about Donima Steel Complex me pacho so show machi kwan ya wo mu kumase asafo YS Junction sa na wo ben Ghana Revenue Authority for one office no and also be for one 0244126625 0244126625 Donima was a well quality costless Donima at the papa efie ankasa ene honomo akwantu eba center for am do ma so ye wo de akwantu eba make sure de aba wo de funu wo ha no fo ekapu ye oti wa ekese wo pua ya de nko a entontom kakape kakahini wo mu nyina wo funu mu kopa akwantu eba na entuase wo no mu 20 minutes de also menstrual disorder typhoid ebeko hepatitis ebeko akwantu eba ka mesha no sutu as candidates ni go no syphilis obu ana be matimi kanisa no adwi ni be ma sa tini be ma wo yade me pa cho kope edu papa ide abedwa so akwantu eba mixture ene bebo wa akwantu eba ko mixture koko hawo amo ani hunade woni so wisi hwade so choko agizi no wo hunade kro kope bi na mu a wa ya mere wo mpe be ma me pa cho udi chemu aboze to bi ehimpa na adwo fun broni bi no kan me de okofa game woni ni dwom sa na gen de kasa kwasho mpa cho me de media ya me mpe kasa so udi kasa shere kakra bi ade na dwo akwantu eba ko mixture ana beboa wo woni hunade wa ya mere wo mpem ahotutu ni nyina ebekọ upe bi ato a wo pharmacy ni herbal shops ahodo a ebe wo a ebuso kra na so be fred wo mo e wo 0241296622 0241296622 na woni mpanyifo etime atwetwe nkomo na ka pharmaceuticals wo madaroma what the Nakiman Ediaba and only the boost to Bema Bema Emani Peduano Jones Bema and Mujan be different to Bema no Sabi. I didn't see what you must send me Tasquan come up Bope na Trinity na you say boy the boy Jama Niaji. What think can be pajama water Naki woman or bar me patch of so yes so how won't feel or bad and get some bukwa and Ewiase as a man to no brady to Bukwe Quaja hey to the so so jina wo ma sisi unti de me pa chokope naki woman na emwo mane me nyina nkoye naka pen eno so ba beboa mani pedua na die frusa ne ye blood pressure ebitu ase na better enso beboa ama ye de natural herbs and de diabetes so mu ana kuno na hoden aba o blood sugar no so be control no cholesterol level nako eno so wo hono cholesterol na se omugya no ebe improve ama na time de frusa ne ama ni pedua de bia ya de friends akoma ya de
wunya bida Kokosa Farmer Omasu Lancer Chemist na fe Samenze ba Oboase Denny Farmer Embrom Kolinak e won so bi wo ho 0279 586531 0279 586531 na mpanyufo akasa House of Fire and Anointing Ministry also for dano your friend of Prophet Elijah Opoku wono anatitibremu Yesu Kristo editu mission nsa wokasa ya chete eja free suru she bala boso ne so wana asabai where counseling free yawada bia e free no wotwe ekosi no mienu oye adwuma ana fe fade Mampontin School Junction ehonso ohonomo na wayi bi ode aba friend Victoria yabusu me so papa cancel dia no ohye wanko bia waye ho papa ukọ na so ya Mampontin School Junction honomo no wo oy anointing oy no kopebito na abonso ofia ba ifo nyina eku mo sabadwe odifo Elijah number 0550 073395 0550 073395 and 0243 967 757 0240 967 757 na kasa India Spiritual Doctor Prayer and Anointing Healing Palace and a free India Spiritual Doctor Prayer and Healing Palace was in Musa Udia Mewu and as a crona to Ukrona Pacha ya is here by food this one ade na ba tumrika bia Udia Mewu Uju Sakete so abaya to say wo Jonsa de Shaneba Bema Obema Nisha and as a bimunya ting Gunoria ababo sumu ya dear spiritual marriage promise and faith Galam say for Sika Koko ne Wufi Upeto 2 and Ansanom and as Obema no oba no no as a utimi de so ye oba no boa na ni news so ko your friend love me alone be chanti ama oba no nko a obedo nko a na ene say wo ahene makokoben 18 mukuma say obo se kwantempo so India number no 0240553682 0240553682 oya adwuma ya wada fiada na afa memenda friend no na no entwetwe enkomo obejo so India man bibia be fun ene say busuafo ebi awudie no spiritual marriage ade a friend spiritual marriage nko ho asem na meken woda na obi no abeda sunsun mu ya jiusika wo ye adwuma unhunu so wabobra unhunu so utimi se wo ada nko abanyem na baifo bi no abeda wim ma sa ade be kye no wapon me pa che kope archangel na sa archangel ya meken me pa che ususo da ebone wo dwedi sem spiritual marriage ma sa ka bi na upebi atwa Uben chef Hasia, also here na DJ producer, the controversial man, Ubenya Biato. And now say Mike, on so and now Ewiase Mu Nsem office. Uko one man, one here na DJ Obemobi. And also be for top no 0547 714 536 0547 714 536 na when India there be archangel mpanyufo atwetwe nkomo ba no say spiritual marriage dia eno ano hia de gon aja usi da gon kajagum na tita da ko my ears are open to listen to your headphone brekum na mwana kwasibu afo me da sipi odofo bi per 2 bedroom flat asokori mampon famesha apradi angoma so ne potem aso mpe agent bia we agent aso mpe agent bia nti se obi a omodi an frɛ 0202912644 0202912644 and 0241847483 0241847483 2 bedroom flats ewo asokari mampo famesha aprali na afi anguma sunne potem tu bi no fresh anoma bi tu dwano 0241847483 odifo Joshua mesamu akwaba ya kontenchi odifo watie minua sayuba asemi minua mosini sayuba esi wanya asem ya yele mosini kasi ya yele nse ya asemu ya yele papa no ibusa nse na wu na wamfa boade anko a mfie na etie nya ade kwa ka bepene o se da bi company dem san fu pana saki o se da bi ne company mosi je me kan obi antinti amintan ka mosi no so je so mitio entino continue hese de hanwe na fiduabona na se ono na yarenya za na afa ye hu de betimi ama na rade me bompa tumbe de papa echi se ye duabona ye hu na nye duabona so a na ye hu ade ba chichiri na wiu be chichiri ni wi ansa na odi aboade ne ba okay
didn't know Jan. You babe kuno. Okay, to content chiswa hono. Upon no any mistake here. What did you do as a miansa? Na bodia, obano, abba. Obana, bana was your fast lanka or corner go on, most uncle. The number by your mania, but content ever buano. Ama manta ya sana. Yes, I body on fan kono. Tino Moyanisano. Ninfingina loco humians so. Aye. Obra papa. You was answer one company, or should there be company? But say, okay, I said, Diabona, Medibanishra first. Those days. I make I. About you be soon. Nhyira Hussein. I mean, I'm so jeno. Nhyira Hussein. They were pay about one, sir, mantam ya sanano. The next time of Mufia. One quanquas. Obana Nyadi. Or caught Nicoda and so. What do you for their son, Obia baby? My son, a shack. Yeah, upon in my one son, Uncle Danso didn't go ahead and Uncle Ye. Well, whom Obama objecting will crash, was I go funny. And yet, sir, on for body and Cordinenso, Nippon of one was one yard. Never saw Nyadi. Oh, so we shall in that room. Oh, why not? Easy cry. Nipam Pempimo sa how no ye kwa mfa boade anko nam soma bosom ni nkonwa ne mutia ne homa tata won ohudi omfamfa se na oka chom ne anwumri na so ochina wo transe kontonchi to me bit bru to me biso my more example they see out here no me say bantama hene sisi wade otumfo betumi age friends ma no ntumi ndema wo bantama hene sisi ma dia I don't do it. Something I don't do. I can't finish my son. Obusan and Yanti or Sisi Alama. I never enter a fellow tomb for no. Okay. To me, the people to me be so. That's what they are here. And so of course, one call maybe over Drino or Pim. The best son in the free set to me in him. Na Odia Yadishama next time. Or who's to be body of Johnny. Or Pennon was some could you about some more cry. Na amount for 8 years on Fanya for 2 be no one I about your body, baby, and I could say Wangasa. Now, if I will Yamiam walk on move until be your bonia na or the channel. So we were the channel, can you send an infinite now lucky I want to see so hard me. Tino Condoji, Mr. Yamana Biano, my temperature crying, or Chnano Yaya water. Ochana meta say emergency. Ochana ube ma ho do ay kasa fani pam. Mariko the Bible says that most only jibe ho. Ay kasa fani pam. Mimi nya no me wa na che. Me yire no me kuru no. Me na me ye no. Oh. Me ba no. Oh. Me nua ba no. Ye ni fie nkonua. Ye motia me ye homa. Waso ye de ne mesisi. Ne mesisi wa se wonim. Eno ye wochina ya woda. Enti wo bia wo yare bia de nantia na se sunsuma sembi how. One nanti abre ya bodu ya si duane bia kem ye hunu wakoda ne but emu yare da so how eno de adwuma me ye no obi edi ne den jiwade afru nsem awo onyinsia no apon moja ne betoma na asen hwiegu sunsum hawa ahodo na no ochina ya wode metna se na ya council wi ane de emergency no ya twe sunsum ko edi wechina ba ha be kasa ne ehunu de ko dia how na afia ma ho akwankyere ma ho ato sene ye dia manfo benhyira be dia danse de bia ma wuti ye no an yegusu ye no kyena ya woda ene ye be no atwematwede Joshua Johnson edam otene obi kasa kyere afan ko sia afan na be kyere okyena e wa atwematwede ho na erade bete ne te e ma ho ato me no ma ne 020 020 42 30 009 020 42 30 009 0540 44 70 00 0540 44 70 00 Wala so I think I'm say bia no bia fa the pen no 020 42 30 009 Eye atwema twede osibesi wo Joshua Johnson wachina ya woda anapa amatna se by 12 1 na my point wa baby ano
make sure say about one pound per to me. I watch now what I could do, Manu S. Yo, Minia Kofi Adu Dumfe, Memoir Kofi Adu Dumfe, aka Ikena 419, refugee camp presido, Memoir Nafe, Osofu Jeremiah, and a Safo, Monson Memoir Effort Jim Agla. Okuku Seku Progress Manager on some margin and Asanka the boys man also Mwaju and the annually. Mama Efe Amano, no for Terry Banyan Mano, also Mwaju and the annually. Okay, Yemfa Cosmica Krebi. Now in show 83581, 83582, 83583, 83584. Who tell you Ewiase Mu Nsem, Jeffrey Gong. Hello? Hello? Mama Joe. Yeah, Baba. Indiana Mustafa Kofi Abraham. Never. Zabri Jibari. I forgot my father. What's the power to say? Okay. Mustafa Kofi Abraham, very powerful. Now, no more about when we are the next Simon Kwan, as I said, we painting a motive. I said, any pan by Muslim and one diamond, a shame, Papa. Papa, user, nothing any show. So I damn man, and a good creme, no one soon some crap, was so little matter of the day, and my. It be the one, but someone died to bet central gamneti. Na bibi ya baby amano mutato shima ne kwasum bimu ya ne famu ni adwuma ya da sipi yon council hello kondenti sasa silian kawo en council ehani nama ehani o that's la mechi nipa gira ya modua yo de menyira na we ni kwekwem kwekwem ampa mo insirafo da mo papa nyami insira so Kofi Abraham obako e mamentia no na edamo ase papa ya se mi de kontonji this haya ne be pie yo fa ba bi fufuro ba bie ne we be ye mo dawro ma eni se abba hedi mo na mba ko pa bi dia mai baba yo kontonji das ramiti hello kontonji ça va ça va bien oui ça va et vous merci beaucoup Idrisu merci. Oui, the great ma pièce me comme que tu fais ça. C'est de what ça que me casse Idrisu. Bonne année. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Attends, na asema meka ne say. Ya nia ba ya ne papa ahwe na am na dum pembenso bi na sabi adu ba bi a obo ne papa ba yi no o we because o ka mebu sema na ya nia posi bo afuka o say di odum na janesim tabitem mebu sem 2020. Enti minim sɛ bibi na ha na ma ne basa on pa ne papa cho na minim sɛ anya be di nhyira de mo basa nya ya ma no ho atɔ no wɔ Yesu din mu ami ko ma mi twetwa bi na good news na be ko ama nyina na mi nhyira das ramiti hello the gong jatani nie hello ami Kwame Amako original Nigeria the building contractor papa baba she so permission for do lion check back with your photo so chiamo any yakiledi papa the time the antaka set the good faces no do so mama don be my this biano baby omonyo je nje ka se penny am skama gnoba until ni ya ko shi boss ni can producer no for the ni jama so akitu papa no kwa sempre say didika no bible say the jani nemi na se mi ama ya no ebi abogum de woni agu no ene timi obi anim edidi bone ofun je mi twi ma say omo mra fom omo ti ma futu na mo de mo omo ni omo jani omo nemi se the church is be kan wasem na ande no me home no it be pe no fa e ga pa die ga so obo ni ma no ati mo him pe nipa ne pan wa ankasa o ri die no ma bia wo se bi ensem fata wo pe se bi wo di kwa bo so ko bo hu ti na wo na si akab no wo yo ba le ba na se di o ga no vi ma ndioba papa so ba kwa na ni ha sem kana na sem bi no ko ya cha di ni bi me da si bi me da si en fa de twato hello on Jamaica hello Jabang Jatani ni DJ Rock DJ Love ni DJ Rock Masana Yebutu ya mwasi ayetiyo yo Ajuma wura na me fa cho ete say mi krekram na the go junior what to say that's rameti ne ho ye me fa cho me da se o se me ba be sra mo wai mate the go ye papa no ye Sofu Joshua
menim sɛ wahwehwɛ mu a wahunu baabi a problem ne firi ne deɛ ɔbɛhwɛ na ama ne ho atɔ no nti meda ase meso meda ase pii yɛmfa nyina nsi I mean ko Facebook I mean ko cha Lami Ibrahim aja usu my birthday is on the way coming I want Lamborghini will you buy it for me Mema Bugatti wate Lami Ibrahim and Arita Bonzi evolution nsa Mami Kwedu Raj King modos on Facebook na ko Nhyira mu nyina asem na free non so be cancer amri katuni Ewiase Mu Nsem sunzu nsem modern headquarters ensem do sopo ahemfie Brida ja uzuma poko ntonchi obu here kumana na waka sibreti oba kwa me gonga jata ni mi ba se jata me kwa me kone se jata da mu nyina se enaka krabi Empire Bobby Bray. Nyami adwo chine beseshia. Yakramo.